قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مئة فائدة من قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. يقول ثيودان أسمع شيء سبوشر وين صيتجي نمبر فايدة فرمان هذا توجيه من معلم لمن يتعلم منه. يوسف خضر عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام اسمانان شايتن ياسا توجيه directions مؤلف سين طرف كم يسكن يستمس نشهش نخاطر أو ألا يتعجل في الرد على معلمه كيك طالب علم سبايزن جلد بازی کرن امس معلمس واپس یور رد کرنس مز کہینتہ بل ينتظر حتى يحدث له بذلك ذكرى بلکہ امس پز انتظار کر اس کالس امس معلم اورے ون تحت متعلق وهذا من آداب المتعلم يش متعلم سندو آداب اندر ٹھیک ہے ألا يتعجل في الرد حتى يتبين الأمر سو گژھِ نہٕ جلد بازی کرُن ردس منٛز کینٛہہ یٖتِس کالس نہٕ گۄڈٕ معاملہٕ واضح گژھِ ٹھیک چھا کتٮ۪ن اوس درس کتٮ۪ن دِژ نا درس مےٚ ہیوٚت نا وۄنۍ شروٗعٕے یوت کرُن مطلب تٔتھۍ سۭتۍ گوٚو سوال تتہِ مطلب وۄنۍ اوسُس بہٕ ونٲنی مےٚ ووٚنُس بہٕ ونہٕ نا اتھ وۄنۍ امہِ پتہٕ گوٚو تِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ گژھُن چھُنہ آسان درس اگر کٲنٛسہِ سوال گژھِ پتہٕ سُہ کر کرِ پوٚتُس لاسٹس یا اگر مےٚ آیت کانٛہہ غلط پوٚر سُہ وَنہِ امی ساتہٕ یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪مازِ منٛز دِوان چھِ لُکمہٕ ییٚتٮ۪ن نہٕ مگر ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ یہِ ہیٚکہِ پوٚتُس تہِ ؤنِتھ ہیٚکہِ نا ؤنِتھ گوٚو اسلیے اَمہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن. اور پانٛژتٲجی چھِ وَنان قبوٗل نصیحت شیخ شیخ سٕنٛز نصیحت قبوٗل کَرٕنۍ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك کیٛازِ شیخس چھِ ژےٚ مُتعلق ژےٚ آسان پتہ یہِ نہٕ ژےٚ پانس مُتعلق پتہ چھے وإن كنت أفضل منه اگر ژٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کیٛاہ آسکھ افضل تہِ آسکھ چھُنہ تٔمِس چھِ اتھ مہارت آسان تجرُبہٕ آسان تٔمِس چھُ آسان تٔمۍ سٕنٛز نصیحت چھِ کیٛاہ کَرٕنۍ قبوٗل کَرٕنۍ چھُنہ تۄہہِ منٛز چھُ کانٛہہ آسان ونان چھُ ہے أسۍ کیٛازِ پرو اربعون پٮ۪ٹھ کیٛازِ کرو أسۍ شروٗع أسۍ سا پرو ڈایریکٹ کیٛاہ فتح الباری پرو ڈایریکٹ تحفۃ الاحوزی پرو ڈایریکٹ سُہ ما یی سمجھ اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ پرِ آز فتح الباری اور پتہٕ پرِ 10 ؤری گٔژھِتھ یِہوے فتح الباری تتھ منٛز آسہِ سمجھنس منٛز آسمان زمیٖن فرق کانٛہہ چھُ ونان ہے تفسیٖر کُس پرٕ بہٕ دیان یپٲرۍ ژھۄپھ کٔرِتھ کانٛہہ چھُ ونان تفسیٖر کُس پرٕ بہٕ ونان چھُسے ژٕ پر تفسیٖر احسن البیان سُہ چھُ ونان ہے نہ بہٕ پرٕ ابن کثیٖر ٹھیک چھا مسلہٕ تہٕ اَسہِ چھِ آسان پتہ کہِ أمِس نہ یی نہٕ یہِ سمجھ سُہ گژھِ کنفیوٗز تتہِ اقوال پٔرِتھ فلٲنۍ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ فِستٲنۍ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ چھُ ونان بہٕ پرٕ ابن جریٖر صٲبُن تفسیٖر سیوٚدُے حظ تھوٚد یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ گژھان حٲصِل کانٛہہ چیٖز گوٚژھ یُس شیخ آسہِ یا یُس تُہنٛدِس اتھ فیٖلڈس منٛز تۄہہِ برونٛٹھ آسہِ ییٚمۍ سفر کوٚرمُت آسہِ اتھ علمہِ کِس یتھ منٛز فیٖلڈس منٛز تٔمۍ سُنٛد نصیحت قبوٗل کرٕنۍ کیٛازِ تٔمِس چھِ آسان ژےٚ مُتعلق تہِ پتہ یہِ نہٕ ژےٚ پانس مُتعلق پتہ چھِ کِہینۍ تہِ اگر چھِ ژٕ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ افضل تہِ آسان. شیٚیہِ چھِ ونان یوٗخذ منه جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم ییٚمہِ نِش چھُ بیٚیہِ ماخوٗذ گژھان یہِ فٲیدٕ کہِ قرآن تعلیٖم القرآن قرآن ہیٚچھناوُن اور علم ہیٚچھناونس پٮ۪ٹھ تعاقد کرُن یعنی کانٹریکٹ کرُن کٲنٛسہِ سۭتۍ کیٛاہ ووٚننس ووٚننس کیٛاہ بہٕ پکا تۄہہِ پتہٕ کہِ تُہۍ ہیٚچھنٲیِو مےٚ ٹھیک چھا تھوٚو نا پتہٕ شرطو شروٗع کوٚر نا تِمو کانٹریکٹ بہٕ پکہٕ تۄہہِ سۭتۍ تُہۍ ہیٚچھنٲیِو مےٚ پوٚتُس علم گوٚو اتھ چھِ ونان کیٛاہ تعاقد چھُنہ کانٹریکٹ کران مِثال تۄہہِ چھُو کانٛہہ کورس یہِ ہسا چھُ 6 رٮ۪تن ہُنٛد کورس یا مطلب یِہوے ؤرٕک شاپ 1 نایٹ ؤرٕک شاپس ہسا چھُ 100 فوایِد پرُن یہِ چھُ مۄکلاوٕنۍ یہِ چھُ اَسہِ نتہٕ پتہٕ قرض پتہٕ چھُ کُنہِ جایہِ پیٚوان دوٚیِم کرُن وۄنۍ ہسا گژھِ فلٲنۍ دۄہ یِم 2-3 فوایِد ہسا روٗدۍ یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚژھ یہِ چھُ جٲیِز یہِ کیٛاہ چھُ تعاقد ہٮ۪کو کٔرِتھ اتھ پٮ۪ٹھ فصیغۃ افعل کذا علی کذا مثال کے طور پر کانٛہہ کرِ صیغہٕ استعمال بہٕ ہسا کرٕ یِتھ پٲٹھۍ یتھ شرطس پٮ۪ٹھ من صیغ الالتزام والتعاقد یہِ چھُ لازم بناوان پننِس پانس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ عقد کران یہِ چھُ کانٹریکٹ کران أمِس چھُ یہِ پتہٕ یعنی کرُن چھا ٹھیٖک مسلہٕ نتہٕ چھِ أمِس پتہٕ معٲفی منٛگٕنۍ لاسٹس کہِ مےٚ نسا ہیوٚک نہٕ یہِ پوٗرٕ کٔرِتھ تۄہہِ آو مسلہٕ سمجھ یہِ گوٚو اس لیے علمس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو تعاقد کٔرِتھ
یعنی عقد کٔرِتھ کانٹریکٹ کٔرِتھ کٲنٛسہِ چھُنہ مسلہٕ اَتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ. اور 27 فیہ اعتذار العالم الی من یریٖد الاخذ عنہ فی عدم تعلیمہ ما لا یحتملہ طبعہ. وَنان یَتھ منٛز چھُ اَسہِ بیٛاکھ فٲیدٕ تران فِکرِ اعتذار العالم یُس ہسا عالم آسہِ سُہ کَرِ کیٛاہ عُذر کَرِ سُہ تٔمِس کُن یعنی سُہ کَرِ تٔمِس پَنُن عُذر پنٛنہِ طرفہٕ بیان یُس تٔمِس نِش علم یژھِ حٲصِل کَرُن کہِ یعنی سُہ وَنٮ۪س بہٕ ہیٚچھناوَتھ نہٕ ژٕے کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ ژٕ نہ سا ہٮ۪کَکھ نہٕ چون طبیعت ہیٚکہِ نہٕ یہِ برداش کٔرِتھ. چھا ٹھیٖک مسلہٕ گوٚژھ تہِ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ چھُنہ کانٛہہ وَنہِ أمِس ہے مےٚ پَرناو سا فلٲنۍ چیٖز أمِس آسہِ پَتہ کہِ أمِس نہ یی نہٕ یہِ سَمٕجھ سُہ وَنہِ تٔمِس بہٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ یہِ پٔرِتھ پَرنٲوِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِ ژےٚ چھُے وٕنہِ فلٲنۍ علم حٲصِل کَرُن گۄڈٕ کر سا ژٕ تِم آلات پوٗرٕ پَتہٕ ہیٚچھَکھ ژٕ. سَمجھ یِوان مسلہٕ گوٚژھ ٹھیٖک. اگر مِثال کے طور پر کٲنٛسہِ نِش کانٛہہ یی پَرنہِ تٔمِس پَزِ وَنُن تِمن ریٖزن کہِ کیٛاہ وجہ چھُ تاکہِ تِمن تہِ روزِ نہٕ دِلس منٛز کانٛہہ قدوٗرت أمِس مُتعلِق. اور 48 فٲیدٕ قولُہ تعالیٰ قال انک لن تستطیع معی صبرا حکم علیہ بعادۃ الخلق. وَنان یُس اَتٮ۪ن ووٚن نہ أمِس ہے تُہۍ نہ حظ ہیٚکِو نہٕ مےٚ سۭتۍ صبر کٔرِتھ. خضر علیہ السلامَس ٲس نہٕ پتہ یعنی یہِ ہیٚکہِ نہٕ موسیٰ علیہ السلام ہیٚکہِ نہٕ صبر کٔرِتھ کِہیٖنۍ لیکِن أمِس لگوو خضر علیہ السلام سُنٛد حُکُم یعنی یہِ کیٛاہ مخلوٗقُک عادت چھُ کیٛازِ فی عدم الصبر عما یخرج من الاعتیاد کیٛازِ اِنسان چھُنہٕ ہٮ۪کان صبر کٔرِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ یُس عادت نٮ۪بر آسہِ کیٛازِ یہِ اوس تِتھۍ معاملہٕ کرن وول خضر علیہ السلام یَتھ مُتعلِق نہٕ موسیٰ علیہ السلامَس علمِیت ٲس تَوے ووٚننَس تٔتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ نتہٕ ٲس نہٕ أمِس اَتھ مُتعلِق پتہ کینٛہہ کہِ موسیٰ علیہ السلام ہیٚکہِ نہٕ صبر کٔرِتھ کِہیٖنۍ. وَنان وَہُوَ اصلٌ فی الحُکم بالعادہ وَنان یہِ چھُ بُنیٲدی دٔلیٖل کَتھ خٲطرٕ کہِ عادت ذٔریعہٕ حُکُم لگاوُن عادت ذٔریعہٕ حُکُم لگاوُن. مِثال سنیٖکٲرٕس چھِنہ آسان بوٗٹھ سنیٖکٲرٕس تِم چھا درٛوٚگۍ بوٗٹھ آسان چھِنہ آسان تۄہہِ منٛز کۭتِہَن چھِ سنیٖکٲرٕس ما چھِ کٲنٛسے ما چھِ مطلب اگر وۄنۍ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ آسہِ اور تۄہہِ چھو پتہ کہِ شِرپورِس منٛز ہسا چھِ فلٲنِس سنیٖکٲرٕس اور تۄہہِ وٕچھِو نیٚبرٕ کَنۍ سنیٖکٲرٕس بوٗٹھ سُہ کَتہِ آسہِ سُہ نفر آسہِ نہ أنٛدرٕ اور پتہٕ اگر تۄہہِ کانٛہہ ؤنِو سُہ اوسا راتھ آمُت تۄہہِ آسیو نہٕ مگر سُہ وٕچھمُت تُہۍ ؤنِو اہن حظ سُہ اوس آمُت کیٛازِکہِ سُہ دی نہٕ سنیٖکٲرٕس دی نہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ لاگنہٕ خٲطرٕ اِسلیے ییٚلہِ بوٗٹھ نیٚبرٕ کَنۍ وٕچھ أنٛدرٕ کانٛہہ آسہِ ضروٗری کیٛاہ سُے. تۄہہِ سَمجھ یِوان مسلہٕ وٕچھ یہِ چھُنہ تران اَتھ چھِ أسۍ کیٛاہ وَنان یعنی یہِ عادتن گژھان چھُ گگرایو پتہٕ کیٛاہ چھُ پیٚوان روٗد چھُنہ سیٚودٕے کَتھا گوٚو غرض چھِ یعنی اَتھ چھِ أسۍ وَنان کیٛاہ الحُکم اَصلَس منٛز چھُ یہِ شرعی قواعدو منٛز اکھ قاعدٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ العادات المحکمہ یعنی یِم ہسا عادات آسان چھِ عُرف آسان چھُ یُس نہٕ شریعتن کانٛہہ چیٖز یعنی حد بنٛدی آسہِ کٔرمٕژ کِہینۍ تَتھ چھُ پتہٕ کیٛاہ کران تَتھ منٛز چھِ أسۍ عُرفس کُن گژھان. ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ییٚتہِ یہِ توٚر نہ مسلہٕ فِکرِ مِثال کے طور پر مہر چھُ اگر کٲنٛسہِ نفرن کوٚر نِکاح اور أمۍ ووٚن خانٛدارنہِ کہِ بہٕ ہسا دِمہٕ أمِس مہر لیکِن مُقرر کوٚرُن نہٕ کِہینۍ کوٗتاہ دِمس لیکِن ووٚنُن کہِ مہر دِمہوس أمۍ کوٚر نہٕ مگر تَمیُک ناو ووٚن نہٕ أمۍ کِہینۍ کوٗتاہ رقم کوٗتاہ پتہٕ گُزریو یہِ لیکِن مہر اوس نہٕ مُقرر گوٚمُت کِہینۍ تٔمِس کیٛاہ دِمو وۄنۍ مہرِ مِثل یعنی یُس تٔمۍ سٕنٛدِس اَتھ علاقس منٛز أمۍ سٕنٛدِ علاقہٕ کٮ۪ن زنٮ۪ن دِوان آسان أمۍ سٕنٛدِ خاندان چٮ۪ن زنٮ۪ن دِوان آسان اَسہِ کَتہِ کوٚر اَتھ فٲصلہٕ اَتھ عادت. ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو یِہوے چھُ اَتٮ۪ن لگوو أمِس خضر علیہ السلامَس منٛز اوس نہٕ پتہ اَتٮ۪ن کینٛہہ کہِ یہِ کَرِ نہٕ موسیٰ علیہ السلام ہٮ۪کن نہٕ صبر کٔرِتھ کِہینۍ بلکہِ عادت ذٔریعہٕ کیٛازِ اکھ اِنسان ہٮ۪کٲنی چھُنہٕ تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ صبر کٔرِتھ یَتھ منٛز نہٕ أمِس خبر آسہِ کِہینۍ کہِ اَمیُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ اَمِچ حِکمت کیٛاہ چھِ چھا ٹھیٖک گوٚو یہِ توٚر فِکرِ 48. 59 فٲیدٕ ان الاختیار والمستحب فی الاستثناء ان یکوٗن فی ابتداء الکلام وَنان اختیار ہسا چھُ یہِ اصل راے ہسا چھُ یہِ مستحب ہسا چھُ یہِ ییٚلہِ اکھ اِنسان استثنا کرِ کیٛاہ کرِ استثنا مطلب گوٚو یِہوے انشاء اللہ وَنُن یہِ ہسا گژھِ کرُن گۄڈٕنیتھٕے کَمہِ ساتہٕ گژھِ کرُن ابتداہس منٛز لِأن موسیٰ ابتدا بِہی کیٛازِ موسیٰ علیہ السلامن کیٛاہ کوٚر ابتدا اَمے سۭتۍ کیٛاہ ووٚن قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا گۄڈٕ ووٚن أمۍ انشاء اللہ پتہٕ کیٛاہ ووٚننَس صابرا گوٚو تیٚلہِ تَوے وَنان أمِس پَزِ وَنُن اگر کانٛہہ وَنہِ بہٕ ہسا پگہہ یِمہٕ بہٕ تور یہِ وَنٮ۪س انشاء اللہ یِمہٕ بہٕ پگہہ تور. ٹھیٖک چھا یِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ جایہِ چھُ رۄب فرماوان وَاِنا انشاء اللہ لمُہتدوٗن بنی اسرایٖلن کیٛاہ ووٚن انشاء اللہ أسۍ ہسا چھِ کیٛاہ یہِ أسۍ ہسا لبو وۄنۍ راہِ راستہٕ. وَنان فاذا ترکہ فی اول کلامہ او نسیہ اگر نہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ اول کلامس منٛز کوٚر کِہینۍ یا مشرف گوٚژھ تٔمِس کیٛاہ چھُ تیٚلہِ کرُن سُہ وَنہِ پوٚتُس یُس یستثنی فی آخری سُہ کرِ کلام کِس کتھ پٮ۪ٹھ ٲخرس پٮ۪ٹھ. ٹھیٖک چھا مسلہٕ ؤلِو پٔکِو ہُمہِ سایڈٕ. اور 50 وَنان فیہ دلیٖل علی ان افعال العباد واقعۃ بمشیئۃ اللہ تعالیٰ یَتھ منٛز چھِ دٔلیٖل کہِ یِم بنٛدٕ ایکشنٕز چھِنہ کران یِم أسۍ ایکشنٕز کران چھِ یِم تہِ أسۍ کامہِ کران چھِ تِم چھِ رۄبہٕ سٕنٛدِ مشیت سۭتۍ گژھان. تُہۍ تُلِو اَتھ تھوٚد سٲری حظ تُلو نہ یہِ کیٛاہ کوٚر تۄہہِ ییٚلہِ رۄبن یوٚژھ تیٚلے ہیٚکِو اَتھ تُلِتھ اگر رۄب یژھِ سۄ کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ تھوٚد تُلِتھ. چھا ٹھیٖک مسلہٕ گوٚژھ تہِ سورُے چھُ گژھان رۄبہٕ سٕنٛدِ
أش كرام بان بني يسنسيت لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين شو ترى فكرة تابعي والناس موسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تو يهزل بيوم كيا صبر كرنا بس ده إيش تعليم ملان كي هر كان شيء شو رب سيدي مشيئة سيدي كاسان لكن كران كوش شو إيش ربنا choice دس مس إرادة دكتور إيش تامي سيد كران لكن إيش هكذا إرادة كريس كي إيش كاسنا إيش إرادة كرنو يعني يس إيش إرادة كرنا ونقص الله شايفين مثلا قوي توري سيدنا فكرة और अकमंज़हिम क़ौलुल्लाहि तआला क़ाल सतजदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा फीही अन्नल अज़्म अला फ़िअलि शै लैस बिमंज़िलति फ़िअलिही वना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वोन से इंशाअल्लाह लबी तो मैं सब्र करूं अत तौर फिक्रे कुछ चीजुक अज़्म करूं कि बसा कर ये छु तिथै पय इस पय पत पजी पय कर कस नफरन कोर अज़्म और बे कर यम छु बराबर क्या फ़इन मूसा अलैहिस्सलाम क़ाल सतजदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा फवत्तना नफ्सहु अला सब्र वलम यफ़अल मूसा अलैहिस्सलाम तो हज़रत बिमा सब्र करन बोल और पन्निस नफ्सस क्या करो यानी अत पर उभर पन नफ्स लेकिन पत हेकुन मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करित गो अज़म करन गो अख चीज और पत यानी एक्चुअली सो काम करन क्या छे बदल चीज लेकिन अज़म गस अख इंसान कर छ अख इंसान छ तौबा करन इस पत अज़म मुसम्मम करा वन नसा करन बे गलती लेकिन गसान छस इस पज न मायूस गसन इस पज बे तौबा करन बे अज़म मुसम्मम करन लेकिन रबस मा है कि दोख दित कहानी में कोर अज़म लेकिन अंदर की आशी वना बकर बे ये गलती तो गोस नासुन गोस्ती अल्लाह तआला छ तत अज़मस ते अमिस अजर दिवान लेकिन इंसान खैरुक इरादा करे खैरुक अज़म करे अगर न पता कुन वजह से सो हेक करित किहिन अल्लाह तआला दी अमिस पूरा अजर दिस ना गोस्ती शैतान तरह फिक्र गो अज़म गो अख चीज और पत एक्चुअली सो काम करन के छ बेक चीज और दुवन जही वना फीही जवाज़ु इश्तिरातिल मतबू अल ताबि व अन्नहु यलज़मुल वफ़ाउ बिश्शर्त वना यत मछ बे बेक चीज तरह फिक्र अगर यानी मतबू युस आसे अमिस फॉलो छ युवा करन सो हेक पन्निस ताबे शर्त थे तेली इज में से तेल छी यम चीज करन कहन ते मिनी सपाना से वर्कशॉप में तु क्या थेबुस शर्त की इथ पड़ छी तेल करन छ ठीक मसला और पत छ अमिस तिमन शर्तन से क्या करन वफा करन मिसाल के तौर पर ये तु वर्कशॉप छ कस करन यमोन तो सड़क कुन नीर जवन किहिन छ सड़क कुन नीर ये छ शर्त तु छ तेल शर्त तेल के शुदी करन तेल छ तेल शर्त तु मानन आ समझ मसला उसली थाउन छ ख्याल ना सड़क कुन छ नीरन क्या मसला में समझ वो ये तौर ते फिक्र है इतम जाना दे इरादा ना इसमें से करना और तुरंत ही वना फीही ईज़ानुन बिअन्न कुल्ल मा सदर अन्हु फलहु हिकमतुन व गायतुन हमीदतुन अलबत्ता वना यत मस इशारा इस दिवा खबर यवान दिन यानी से वना कि तो कर जन सवाल की और बाकी कि युस्त खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से काम सादिर गई यम इस वना एम कर इन एक्शंस वना तत पत कन जरूरी हिकमत तत अख मकसद अलबत्ता मतलब गो डेफिनेटली यानी तत डेफिनेटली पथकी का ये हिकमत तत जरूरी क्या जी आ समझ वनस बने चल अशस पाने जवाब से कर सवाल युस हिकमत वोल छना आसा तमिश सवाल यमा करना तवे फरमो रबन ला युसअलु अम्मा यफअल व हुम युसअलून वना रबस करन कहन सवाल तत मुतलिक के सा रब करान जो बल्कि यम नहीं सवाल करने रबस क्या जी सवाल करने लि कमाल हिकमती क्या रब छु कामिल हिकमत वोल तमस का काम शन हिकमत नबर उसती तौर फिक्र समझे मा मसला गोश्ती युस्त खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिम काम सादिर गई तमस तत पर हिकमत ठीक और 54 फायदे वना फनहल खिज़रु मूसा अलैहिस्सलाम अन सुआल अन शैइन मिम्मा युशाहिदुहु मिन तसर्रुफातिही हत्ता युबय्यिनहु लहु मिन तिलकाई नफ्सिही वना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना सवाल करने निश कुन चीज निश ये सू वुछ ये मूसा खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम करे इस कालस न पता खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाने सु वाज़े करस यमस दिजीर पदमस ठीक है لأن السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله كازي سوال गसे कुन साथ तम साथ यानी ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करे है इस तम साथ सवाल यम साथ ये मिसी सवाल छुना वा करना सो आइस बे कुन काम सिद आवर छुना सो आइस बे कुन काम सिद मशगूल فتزيق له نفسه تمس गस नफ्स तंग सो इन बोस के काम करा कोरना के सवाल ठीक छु فربما كان الجواب عنه بدون نشاط النفس من دي يسي جواب يم साथ आवर ते आसे ये जवाब लेकिन तत मज आसनी सुचा को चौबंदगी आसनी तत मज दिल च कुशादगी सान दी आसनी कहीं وربما خالطه بعض القلق और इस गस कुन साथ तंगी पद दिलस मज فيكون الجواب غير شاف जवाब आसनी शाफी क्लियर आसनी कहीं فاراد الخزر أن يتولى هو بيان أعماله في الإبان الذي يراه مناسبا خضر عليه الصلاة والسلام يقول إرادة كي بوان إمس تمسات قرب إمس واضح يعني إمس يصبو وقت مناسب سمجي إبان गो يعني वक्त
यानी सह वक्त इस क्या समझे मुनासिब समझे लियकून अल बयानु अबसत ताकि वजाहत गस बिल्कुल क्लियर वल इकबालु अल अबहज और बह गस बिल्कुल अमिस कुन मुतवज्जह खुशी सान फयजीदुल इत्तिसालु बैनल करीनैन और अस रोज पान वन ताल्लुक मजबूत तवै छ आमुत कि यम साथ यानी शरारत आस काजी युस आस तमिस पज शरारत किस हालतस मज फैसला करुन क्या तमिस आस पन्नुय शरारत सह कड़ हु मन मतलब इंटरव्यू अगर तुम आस ना जॉबस खतर 12:30 गस गन अंदर क्या तम बोश तम सात लजम गोड़ गस नबर कम इन दिव कह खेन चीज कर तम खेन ना तम सही कथा या अगर इंटरव्यू यमिस कर तमिस जन आमुत पिशाब तमिस वन यमिस कर गोड़ इंटरव्यू शख्स सह क्या कर सह बोझा तम सुद कह चीज सीधी कथा अगर कंस वन इन दोन बसन दरमियान कर फैसला हाँ यम सुद मसल तह बोझ यम सुद बोझ और अमिस कज़ाए हज जरूरत यह क्या कर यह वन कुन पे रह मे क्या वन मे तमिस तलाक वन अमिस 3 पेमुत वन ना क्या तमिस कोकुन बांबर तवै वन अगर यानी अगर तम आमुत शरारत होती करो ना उलमा कोर पे कियास वोन अगर कंस कज़ाए हज जरूरत सह गि कर फैसला अमि सात अगर कंस तूर लजमस वारिया सह गि कर अगर कंस गरम गोमुत वारिया सह गि कर अगर कंस गम कंस गुजरियोमुत गरस मज तमिस पज तम सात फैसला सह गम गिन सह क्या बोझ तमिस सोरे बसान दुखी बसान बस तम मूजूब तवै मसल यम चीज उलमा कियास कर कत पे कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमो कि शरारत किस हालतस मज गि कर फैसला आवा मसल समझ गई तौर अतन फिक्र कि यानी तवै वो अमिस कि अमि सात कर दरमियानस मज कर सवाल क्या बह दिन तम सात जवाब पोतस क्लियर आम सात बिल्कुल फुर्सत वक्त पोतस ठीक मसल गोदन तम मकले 54 फायदे अम पे वन फरमान अल्लाह ताला ब्रोट कुन क्या फरमान फनतलका मतलब यानी यम द्राय तुम पता इनतलका इनतलक इत पे इर्तद्दा इर्तदा कम द्रामुत रद्द मज रद्द गो लोटाना और इर्तदा क्या गो लोटना इथे पे गो इनतलका क्या गो इनतलका द्रामुत तलका मज तलका गो यल त्रावन अगर कह ऊंट आस ना गंडित तमिस त्रावो रज यल तथ वनो तलका और पत युथि सह चल ना रज यल गि तथ वन इनतलक इथे पे यह द्रामुत फनतलका यानी वो सोरी यह तय कोर फनतलका यम हसा द्राय हत्ता यम हसा रूद पकान 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 हत्ता इदा रकिबा फिस सफीनति हत्ता कि यम हसा युथ हसा यम नाय मज खत मजबाग छुन हरफ अतफ कहीं मतलब क्या युथ यम नाय मज खत खरका हम लगत क्या लगा हम लगत पाइच थोद तुलने योर खस्ती बस अतुन हरफ अतफ कहीं खरका मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दलील है उनस अखरकतहा लितुगरिका अहलहा ए तुझ हसा गद करान है लितुगरिका तुझ अमिक सारी नाय वल फट लक़द जिअत शैअन इमरा तो बड़ इंतहाई ज्यादा मुनकर काम करान मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधी कथा यह ईमानी जज्ब ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा हम साथ पता कि इन चीजन पे सब्र कर तम वो शायद नॉर्मली कह कत ग सब्र कर लेकिन मैंने वुश नाय खसान तो योर हाँ वुचान वुचान और योर वो खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवर कर गोमुत कि योर मे खसन तो मे लगन क्या कर गई वनस लक़द जिअत शैअन इमरा तो करू क्या शैअन इमरा मतलब वो इंतहाई ज्यादा मुनकर काम करो तुम अच्छा क़ाल खिजर अलैहिस्सलाम क्या वनस अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ मई सबरा वनस मे वो ना क्या मे वन ना कि तुम हेकू मे सत हरगिज सब्र कर अलम अकुल क्या वनस अलम अकुल क़ाल ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वनस मे मह करियो पकड़ अमि सब कि मे मशरफ गो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा और मे सत मह करियो मेनिस मामलस मज शिद्दत मामल सख्ती में करियो ये मज कहीं गलती गई हाँ इसलिए अत पे करियो पकड़ कहीं बस ये अच्छा वो क्या वन फनतलका युथि हसा द्राय हत्ता इदा रकिबा फिस सफीना इसका पक और वत कत मज खत सवार कत मज रकिबा फिस सफीना अत ना यह फिस सफीना अत बत अलिफ लाम यह लिल अहद ज़हनी यानी इस पई क्या यानी कह खास नाव ठीक है यानी मतलब यथ नाव यम खत मतलब बहर अच्छा अदर क्या वन यानी हत्ता इदा रकिबा फिस सफीनति खरकहा युथि हसा इदा इदा तथ वक्त मज युथि नाव मज खत तो सती लोग क्या कर अत यानी गद कर चटनी वन कर फुटरा खराब सन कर खरकत वन तकबु व शक यानी कुन चीज़ गद कर या कुन चीज़ क्या खश दिन खाश वाल ना चटन आवा समझ मसल और हम क्या वनस अखरकता हमजा हमजा तो यानी इस्तिफाम इनकारी
यह सवाल क्या अखरक्ता तो यानी यह सवाल किस अंदाज में लेकिन अत क्या इनकार है तुम क्या करो तुम पे यह कर कहें आवा समझ अखरक्ता लितुग़रिक़ अहलहा तुम करो यह अमि मूजूब तुम अमि क्या तुम फाटनवुख कम अमुक नतीज नीर कि तुम सन अमिक नाय वाली नाय मज सवाल तुम फाटनवुक सारी लक़द जिअत शैअन इमरा तुम करो अजीम यानी बोड़ अख चीज जो इंसानस यानी इंसानस हैरान करान एक इंसानस खौफजदा करान तूता खतरनाक काम आ समझ यह अम्बिया हूं मकाम ये ये सात तुम मुनकर वुचान तम तथ खामोश बेहान तम बिल्कुल तथ मुतलक कर वह क्या वोनस अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय मे ओसना वोनमुत कि तुम न हेक्यू मे सब्र करित कहें और मूसा अलैहिस्सलाम क्या वोन तम कोर निसियानुक एतजार तम वोन कि मे गई मशरफ मे करियो अत पे पकड़ कहें ठीक है मे करियो यह सख्ती हुंद मामल करियो मेनिस यथ मामलस मज कहें छा ठीक मसला दुराई फिक्र वुच तो अम दल के फवाइद तरह पांच मंज वना अन्नहु यजूज़ु अला नबी अन्निसियान जायज छु कि पैगंबर तुस तमिस हे कुन सात मशरफ गसित छु सोदी कथा मूसा अलैहिस्सलाम क्या गो मशरफ और बे वोन मूसा अलैहिस्सलाम पाने और अस कम फरमो अल्लाह तआला और पैगंबरस हे कुन सात निसियान गसित छा इत पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक साथ ज़ोहरस या असरस मस कस रकत 2 रकत परे और फिर सलाम और पत वोन सहाबो की तह पर इन सहाबन तोन कि क्या दलील गई मगर बाहर वनस पे वो अख सहाबी तमिस नाम ज़ुल-यदैन तमिस वन तम वोन कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तह गो मशरफ कि नमाज गई कम ठीक है पे फरमो रसूलुल्लाह अलैहि न गो मे मशरफ और न गई नमाज कम और पे फरमो सहाबन क्या यह ज़ुल-यदैन वन तमो वोन अहन और पे पर तमो बे 2 रकत और पे करुक सजदे सहव सलाम पे चुना मशहूर मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत गो इथे पर तुरी तम फिक्र कि यानी पैगंबर तमिस हे कुन सात निसियान गसित और शुवन जहिम फी कौलिही अखरक्तहा लितुग़रिक़ अहलहा वुचु एम क्या वोन मूसा अलैहिस्सलाम ए तय करो जत नाव गोद ताकि तु सुनिक अमिक लुक फट यानी ये फटनवित यानी यह नाव छ निसियानु नफ्सिही इंदमा क़ाल लितुग़रिक़ अहलहा मूसा अलैहिस्सलाम गो पन नफ्स एम साथ मश्ती एम वोन तु फटनवुख यम न छ मूसा अलैहिस्सलाम अतमस एम वोन ताकि इस फटो हां वह हुआ बैन राकमी हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ती कथ मज इन सवारने मज वह हुआ जदीरुन बिअन हमिक बिअमरि नफ्सिही एम साथ ज्यादा हक थवा मूसा अलैहिस्सलाम गोस पन्निस नफ्स सत आवर आसन वमा हुआ मुक़दिमुन अलैहि मिन सुइल मसीर और बे यह कैसा बोट कुन गसन वोल बुर नतीज नेरन वोल एम साथ गस न हर का अल नफ्सी तु फटनवस मे एम क्या वो तु फटनवुख यम नाय वल व इन्नमा हमलहु अलल मुबादरत बिल इनकार अल इल्तिहाब वल हमियत लिल हक मूसा अलैहिस्सलाम क्या को युता इनकार एमस क्या पन नफ्स क्या गो मशिद क्या कि एमस क्या यानी रेह अंदर किन और सु जज्ब कत पे इनकार करनस पे हकस पे और समझ फनसिया नफ्सहु वश्तगल बिगैरिही फिल हालत allati यक़ूलु फीहा कुल्लु वाहिद नफ्सी नफ्सी एमस गो पन नफ्स मश्ती गो मशगूल बाकिन हिंदस हकस से यम साथ हर काम बे का नफर क्या वने नफ्सी वो उलुल अज़म आसान तिम क्या वनन तिम आसान थवान ख्याल कवन हुंद बाकिन कि बाकिन ते गोस नुकसान वातुन वला यलवी अला मालिन वला वलद और तम साथ अख नफर पन्निस मालस और औलादस कुन ते गसान व तिलका हालतुल गरक तजहलु फीहा अल उकूल वना इसी गरक छाल साथ फटन खतरा आसे एम साथ अक्ल परेशान गसान व तगरुबुल अहलाम एम साथ अक्ल क्या यानी रावान अक्ल छ रोजा पन जाय व यजी उर रुश्द मिन अल अलबाब यम जबरदस्त प्योर अक्ल थावन वल ते आसान तिमन दिश अक्ल राह रास्त शुन पत तिमन ते रोजान लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम क्या वन एम साथ ते फिक्र मूसा अलैहिस्सलाम से तु फाटने वो ठीक है वो तो फिक्र की क्या दलील मूसा अलैहिस्सलाम क्या कोर न पाने नफ्स का जिक्र और सतवंजहिम फीही अन्नहु यंबगी लिल इंसान अन यअखुज़ मिन अल अखलाक मिन अखलाक الناس व मुआमलातिहिम अल अफ़्व मिनहा वमा समहत बिही अनफुसुहुम वना अथ इस तरह फिक्र कि इंसानस हसा पज लुकन सहित मुआमला करनस मज लुकन हिंदन अखलाकन हिंदिस मामलस मज क्या करन अफूक मामला करन दरगुजरुक मामला करन यह कैसा तिहिन नफ्स क्या आसन यानी खुश दिली सान तिम दिवान आसन अमिस पज तिमन सख्ती करें वला यंबगी लहु अन युकल्लिफहु मा ला युतीकुन अमिस पज तिमन सु तकलीफ त्राउन यम तिमन ताकत आसे औ यशुक अलैहिम व युरहिकहुम अमिस पज तिमन सख्ती करें कहिन ते फइन हाजा मदआतुन इला नुफूर मिनहु वस्सामा क्या जी ये बनी पतोस नफरतुक वजह यमन और तंगसनुक वजह बल याखुजुल मुतयस्सिर लियतयस्सर लहु अल अमर अमिस पज तीसाहन कारण अखज यमन निश आसान आस ताकि मामला गस इस खतर आसान क्या जी मूसा अलैहिस्सलाम क्या अमिस ला तुआखिनी बिमा नसीतु अत पर करियो पकड़ वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा मैं करियो अत में सख्ती हुन मामला गो अत फिक्र इंसानस पज न लुकन सित सख्ती हुन मामला करुन इसलिए बराटुन ते ज्यादा कालस
वक्त मुकर्रर तम अलाव हेक बह 5-6 मिनट रटित सह वजह कि शेख रियाज साहब रट ना 5-6 मिनट अलाव इसलिए तुम ना दिवान यूत तुम इजाजत दियो हाँ अगर तुम तमें अलाव दी तो सह गो खैर हाँ कम न मगर कह बह त्रो पे तरफ यह मसल समझ तुम हाँ समझ गो तुर 57 फायदे और 58 कौलुल्लाह तआला फंतलका पत क्या आम पत इन क़ील फमा बालु फता मूसा ज़ुकिर फी अव्वल क़िस्सा सुम्मा लम युज़कर बाद ज़ालिक अगर कह वन है मूसा अलैहिस्सलाम सही सह कोत गो क्या वन फंतलका यम हसा गई पुतस ना यम वन हसा गई इन तलका क्या गो वन क्या दलील गई वन जवाब अन अल मक़सूद बिस्सियाक़ इन्नमा हुवा क़िस्सतु मूसा मअल ख़िज़्र व ज़िक्रु मा कान बैनहुमा व फता मूसा मअहु तबअन फ़क़्तसर अला ज़िक्रिल मतबूई दून ताबे वन असलस में ये किस्सुक गर्ज क्या मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम क्या गो पान वन मामले आवा समझ तवे क्या कर और ताबे आसान सह पन्निस मतबूस पत पत आसान इसलिए आव इख्तिसार करना हुंद जिक्र वो अत तरह फिर कि यूशा ते ओसमुत सत यानी अख जवाब कि सह हसा सत और दयिम क्या यहतमिलु अन यकून यूशा तअख्खर अन्हुमा और ये एहतमाल कि यूशा आस ब्यूठमुत कतन तमिस आस वोनुमत मूसा अलैहिस्सलाम चे बेह येथी लिअन्न अल मज़कूर इंतिलाकु इस्नान क्या जिक्र आमद करने ज़ी हसा गई वक़ील कान मूसा क़द सरफ़हु व रद्दहु इला बनी इसराइल क्या रिवायत मज आमद कि मूसा अलैहिस्सलाम सह वापस वोनस मुशिम मे तो कमिस ख़िज़्र अलैहिस्सलाम कम इसलिए ज़ क्या वापस गो इसलिए जवाब गो इसलिए तोर फिक्र 58 कुनहठिम वन फ़ीहि जवाज़ु रुकूबिल बहर फ़ी गैरिल हालति अल्लती युख़ाफ़ु मिनहा वन अत तरह फिक्र जायज़ हसा कि समंदरन मज हेक इंसान सवार गसित तिमो हालतो बगैर तिमन हालतन मज मगर कह ये खौफुक खतरा ना समंदरस मज समंदरी जहाज पकान अगर खतरा तूफान बाकी तम साथ मा वैसे लेकिन नॉर्मली है कि समंदरी सफर कर तोर ना फिक्र क्या मूसा अलैहिस्सलाम कत मज गई बदस ना आयो सफीना में और 66 नंबर फायदे फ़ीहि अन्नल उमूर तजरी अहकामुहा अला ज़ाहिरिहा यम त मामले गसान क्या यम त मामले गसान तिहिंद अहकाम गसान जारी कत पे तम किस ज़ाहिरस पे कत पे ज़ाहिरस पे ठीक है व तुअल्लक़ु बिहल अहकाम दुनियविया और ज़ाहिरस पे दुनियवी अहकाम कत पे ज़ाहिरस पे ठीक है कहमा वन मतलब अगर तुम कस अच वटित बह तमिस शेंगित वन ना बह बोजान दिल चो कानो ठीक है वन सह हुकुम ज़ाहिरस पे वो गर्ज गो दुनिया अहकाम कत पे आसान फिल अमवाल व दिमा वगैरहा चाहे माल स्तन चाहे खूनुक मसला स्तन इथे पे बाकी फ़इन्न मूसा अलैहिस्सलाम अनकरा अलल ख़ज़िर खरक़हु अस्सफ़ीना मूसा अलैहिस्सलाम को इनकार कमिस ख़िज़्र अलैहिस्सलाम सोनस हे तसा कोरुत क्या अत नाव हसा कोरुत से गोद व क़त्ल अल गुलाम और बोट कुन वचो कि ये गुलाम हसा ये लकड़ बच्चा हसा क्या करित से व अन्न हाज़िहिल उमूर ज़ाहिरुहा अन्नहा मिनल मुनकर और ज़ाहिर क्या यमन गलत चीज़ मुनकर व मूसा अलैहिस्सलाम ला यसअहु अस्सुकूत अन्हा फ़ी गैरि हाज़िहिल हाल अल्लती सहिब अलैहिल ख़ज़िर और मूसा अलैहिस्सलाम मा यानी ये जायज़ कि तमिस सह कर खामोशी अमि हालत बगैर अगर बे विज गसन तम क्या कर मूसा अलैहिस्सलाम इनकार इसलिए बादर इलल हुक्म फ़ी हालतिहा अल आम्मा इसलिए अमि साथ लगो यानी अगर मूसा अलैहिस्सलाम ख़िज़्र अलैहिस्सलाम सह कहीं ते और पत कर नावि गोद मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर तमिस इनकार और कह कर बचस कस कतल मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर तमिस इनकार कर ना तम लगो मूसा अलैहिस्सलाम सही हुकुम यतन वन यतन गो मुनकर अतन क्या करो इनकार ठीक है वलम यल्तफित इला हाज़ल आरिज़ अल्लज़ी युजिबु अलैहि सब्र मूसा अलैहिस्सलाम दुत ध्यान अत मसलस कुन अत यानी सिचुएशन अतन उस अमिस सब्र उस वाजिब बनावान व अदम अल मुबादरति इलल इनकार उस अमिस वाजिब उस बनावान चनस जल्दी कर इनकार करनस मज एवन ना अत पर यह मुनकर अत कर इनकार ठीक है गो अत तौर फिक्र कि यानी दुनिया मज अहकाम जारी कत पे गसान यानी ज़ाहिरस और शैताजिम अन्न कुलूबल मुमिनीन मजबूलतुन अला इनकारिल मुनकर यम मुमिनन हिंद दिल छना आसान तिमन मज आमुत फितरत सी मज थावन मुनकरुक इनकार व गैरु मालिकतिन लिस्सब्र अला इहतिमालिही और मुमिनन हिंदन दिलन छनु हकन सब्र गछित तिम क्या करन मुनकरस पे सब्र तिम हकन सब्र करित यानी तिम करन कहनत के यानी या वन जेवि सहित अगर पन्निस गरस मज गछ कह चीज अत सहित और कम से कम क्या थावन दिलस मज नफरत ये रुका यानी अम निश दिल नफरत निश रुकन तिम यानी दिल यानी वनो अमिस दिलस मज नफरत कहीं अमिस ईमानस मज क्या कमजोरी अमिस बिल्कुल कमजोर ईमान उसलिए तो फिक्री लिअन्न मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वअद अल ख़ज़िर अन यस्बिर अला मा यराहु मिनहु फलम्मा रआ मिनहु मा यअतक़िदु अन्नहु मुनकर अनकरहु अलैहि क्या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर
تٔمۍ کوٚر وعدٕ کہِ بہٕ حظ کَرٕ صبر لیکِن ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلاتُ وسلام وٕچھ سُہ چیٖز یُس مُنکر اوس تہٕ تٔمۍ کوٚر تَتھ اِنکار آو سَمجھ گوٚو اِسلیے موٗمِنَن ہِنٛدۍ دِل کیٛاہ چھِ آسان یعنی تِمن چھِ آسان فِطرتَس منٛز تھٲوِتھ کہِ مُنکرَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ تِم اِنکار یعنی یہِ خاموش بیٚہوان اور دُہٲٹھِم اَنَ ناسِیا غیرُ مُآخَذٍ بِنِسیانہِ یُس ناسی آسہِ ییٚمِس مشرف گژھِ تٔمِس یی نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پکڑ کرنہٕ لا فی حق اللہِ ولا فی حقوٗق العباد نہ رۄبہٕ سٕنٛدسٕے حقس منٛز اور نہ بنٛدن ہٕنٛدسٕے حقس منٛز لیکِن مسلہٕ چھُ ییٚتٮ۪ن تھاوُن یاد اگر مِثال کے طور پر نٮ۪ماز چھِ أمِس گٔے نٮ۪ماز مٔشِد فجر نٮ۪ماز گٔے کٲنٛسہِ کیٛاہ پرٕنۍ مٔشِد پتہٕ پیٚیہِ أمِس یاد أمِس کیٛاہ چھُ کرُن گۄناہ کھسہِ سُہ گۄناہ ما کھوٚتُس گوٚو اَتٮ۪ن چھُ مُراد گۄناہ کھسہِ نہٕ أمِس لیکِن سُہ چھُس پوٗرٕ گوٚو یُس معموٗرات یَتھ مُتعلِق حُکُم چھِ تِم چھِ أمِس پتہٕ پوٗرٕ کٲنٛسہِ پٔر نٮ۪ماز أمۍ اوس مگر وضوٗ کوٚرمُت کِہینۍ تہِ أمِس پیوٚو پتہٕ یاد ہے مےٚ چھُ وضوٗ کرنٕے أمِس کیٛاہ چھُ کرُن ہُشار ہُشار سیوٚد پٲٹھۍ أمِس کیٛاہ چھُ کرُن أمِس چھِ دۄہراوٕنۍ کیٛازِ کانٛہہ ما وَنہِ ہے وَقہٕ پٔر سُہ مشرف اوسمُت چھا ٹھیٖک مسلہٕ اچھا کٲنٛسہِ کٔر کٲم کٲنٛسہِ پٔر نٮ۪ماز اور أمِس چھِ پَلوَس لٲرِتھ کیٛاہ نجاست ٹھیٖک چھا مسلہٕ أمِس کیٛاہ چھِ پَتہٕ پیوٚو أمِس یاد کہِ مےٚ چھِ نجاست لٲرِتھ پَلوَس أمِس کیٛاہ چھُ أمِس چھَنہٕ دۄہراوٕنۍ کیٛازِ سُہ چھُ منہیاتو منٛز سُہ چھُنہٕ معموٗراتو منٛزٕ تَوَے چھِ اَتھ اَوا سَمجھ تَتھ چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ موانع یہِ ہسا چھُ موانعو منٛز ٹھیٖک چھا مسلہٕ وۄنۍ روٗد لُکَن ہُنٛد مسلہٕ کٲنٛسہِ چھُ اَتھَس کٮ۪تھ پیالہٕ أمِس کیٛاہ أمِس چھَنہٕ پَیی مےٚ کیٛاہ چھُ یہِ اَتھَس کٮ۪تھ أمِس ٹاس کٔرِتھ دٲرِتھ أمِس کیٛاہ گوٚو یہِ أمِس کوٗتاہ گۄناہ اَتھ کانٛہہ لیکِن پونٛسہٕ کُس دی یِہوٚے دی نہ ٹھیٖک چھا بہٕ اگر بہٕ پھٕٹراوٕ تیٚلہِ دِمہٕ بٕے اگر مےٚ پَننُے موبایل پھٕٹرو تَمیُک پونٛسہٕ کُس دی پانَے تہِ چھِ پَیی تٔمِس چھِ پانَے دِنۍ چھُنہ بہٕ چھُس نہٕ یِمَن موبایل ہاوان کینٛہہ مےٚ پھُٹ نہ اوترٕ موبایل مےٚ حظ پھُٹ اوترٕ سُہ پیوٚو ٹاس کٔرِتھ ؤسۍ تہٕ تَتھ پھُٹ پَتہٕ پیٚٹھِم تَتھ لٔگۍ 4,000 رۄپیہِ ٹھیٖک چھا پَتہٕ ووٚن بیٚیہِ دوستَن ووٚن ہے بہٕ کَرٕ ژےٚ خٲطرٕ موبایل آرڈر تٔمۍ کوٚر پَتہٕ بیٛاکھ موبایل آرڈر تٔمِس تہِ پیٚیہِ پَتہٕ پونٛسہٕ دِنۍ أڑہَن ترٛٲو تٔمۍ تہٕ أڑہَن ترٛٲو کیٛاہ مےٚ بہرحال تَوَے یہِ چھِ وَنان ژٕ ما چھِکھ یِمَن ہاوان یہِ کُس فون چھُ اگر آی فون آسہِ ہا توتہِ ہاوہوکھ بہرحال آی فونَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ بَنومُت تٔمۍ سُہ یُس حظ بَناوان چھِ سُہ اَتھ پٮ۪ٹھ بَنومُت آی فونُک کرٛیز چھُنہ آسان لُکَن یِم چھِ وَنان تَتھ پٮ۪ٹھ تٔمۍ ہیوٚتمُت اِنٹَروِو أڑۍ بَچہِ وَنان چھِ آی فون سۭتۍ ہَسا چھِ بَڑٕ اَسہِ لُکھ وَنان کہِ یہِ چھُ زبردست نفر اَسہِ چھِ گژھان لٔڑکَن سۭتۍ کَتھ کَرُن آسان کوریو ووٚرمُت لٔڑکہٕ ووٚنمُت اَسہِ چھِ کورٮ۪ن سۭتۍ تِم چھِ اورَے اَسہِ کُن اَٹریکٹ گژھان یہِ چھِ آی فون وول نفر اَتھ چھُ کرٛیز نَتہٕ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گوٗگٕل یِم چھِ گوٗگٕل پِکسَل وَنان تِم چھِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ اَصٕل فون یِم تِمو سُے أنِو ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو غرض چھُ یہِ کیٛاہ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ یعنی أمِس گژھِ نہٕ مُآخذہ کینٛہہ گۄناہ کھسہِ نہٕ أمِس کیٛازِ أمِس گوٚو نِسیان لیکِن اگر أمۍ حقوٗق العبادو منٛز کانٛہہ چیٖز یعنی کانٛہہ مطلب تۄہہِ منٛز زَن أنۍ کٲنٛسہِ خانٛدرَس نِش ژوٚٹ أمِس گٔے پَتہٕ أمِس پونٛسہٕ دِنۍ مٔشتٕے أمِس چھِنہ پَتہٕ نَکھٕ أمِس والنی أمِس چھِنہ دِنۍ أمِس خانٛدرَس آسہِ یاد حِساب آسہِ لیکھِتھ ؤنِتھ مےٚ چھِ یہِ مٔشتٕے گوٚمُت نہ أمِس چھِ دِنۍ ٹھیٖک چھا مسلہٕ نہ سُہ گوٚو ییٚلہِ سُہ گوٚو پَتہٕ صدقہٕ کَرُن تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کِراے چھَنہ کٲنٛسہِ ڈرٛایورَس دِوان کِہیٖنۍ دوٚپ ژےٚ ما ووٚنُس ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ کیٛاہ وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ فن طلقہ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَتٮ۪ن تَران فن طلقہ تَل کیٛاہ توٚر فِکرِ خضر علیہ الصلاتُ وسلامَن کٔر أمۍ سُنٛد عُذر قبوٗل کِنہٕ کِہیٖنۍ کوٚرُن نہ تیٚلے درٛاے نہ برونٛٹھ کُن نَتہٕ آسہِ ہا نہٕ اَمہِ برونٛٹھ قٕصہٕ وَنان اَمہِ پَتہٕ ہسا درٛاے یِم حتیٰ اِذا لقیا غُلامن فقتلہُ فا چھُ تعقیٖب خٲطرٕ یعنی حتیٰ کہِ ییٚلہِ یِمو أکِس لۄکٹِس بَچَس سۭتۍ مُلاقات کوٚر تہٕ أتھۍ سۭتۍ ژھٕن أمۍ کیٛاہ یہِ پرٛژھنہٕ کَرنہٕ روٚستُے قتل کٔرِتھ قال اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس ووٚننَس موسیٰ علیہ الصلاتُ وسلامَن ہے تۄہہِ کوٚروٕ نہٕ یہِ پاک نفس قتل بغیر نفس یعنی أمۍ اوس نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ مورمُت قِصاص اوس نہٕ شُرۍ تٔمِس ہٮ۪وان کِہیٖنۍ لقد جیٖتَ شیئن نُکرا تۄہہِ حظ کوٚروٕ اِنتہٲیی زیادٕ مُنکر اِمرا کھۄتہٕ چھُ کیٛاہ نُکرا زیادٕ صحیح قول چھُ یِہوٚے کہِ نُکرا چھُ اِمرا کھۄتہٕ زیادٕ سخت کوتاہ ووٚنُس لقد جیٖتَ شیئن اِمرا کیٛازِ تَتٮ۪ن کیٛاہ اوس تِم ما پھٔٹۍ تِم پھٔٹۍ نہٕ یہِ چھِ اَسہِ پتہ برونٛٹھ کُن تِم پھٔٹۍ نہٕ نُکراہَس منٛز کیٛاہ چھُ یہِ موٗد گوٚو تَوَے ہُتٮ۪ن ووٚنُس لقد جیٖتَ شیئن اِمرا ییٚتٮ۪ن کیٛاہ ووٚنُس لقد جیٖتَ شیئن نُکرا گوٚو تیٚلہِ نُکرا چھُ اِمرا کھۄتہٕ زیادٕ سخت لفظ گوٚو نہٕ حظ یہِ کوٚرُتھ ژےٚ اِنتہٲیی زیادٕ مُنکر گوٚو تیٚلہِ اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ تران یہِ فِکرِ کہِ موسیٰ علیہ الصلاتُ وسلامَن کوٚر بِلکُل نُکرا چھِ أسۍ وَنان تَتھ چیٖزَس یعنی یَتھ عقل اِنتہٲیی زیادٕ اِنکار آسہِ کَران اور یَتھ عقل قبیح آسہِ سَمجھان آو سَمجھ یہِ چھُ اِمرٕ کھۄتہٕ کیٛاہ اِمرٕ کھۄتہٕ چھُ یہِ زیادٕ سخت معاملہٕ
کیازِ یَتھ منٛز گوٚو سیوٚد فساد ہُتھ منٛز اوس فسادُک ذٔریعہٕ سُہ بَنان ناوِ گوٚد کَرُن ییٚتٮ۪ن کیٛاہ گوٚو ییٚتٮ۪ن کوٚر أمۍ سیوٚدُے فساد یعنی ظٲہِرن ہا گوٚژھ أمۍ سُنٛد بَچہِ مٔرِتھ اور بیٚیہِ کیٛاہ ووٚننَس بیٚیہِ کیٛاہ أمۍ تہِ لگوو موسیٰ علیہ السلام حُکم ووٚننَس اقتلت نفسن زکیَّتن ظٲہِر چھُنہ یِہوے کہِ أمۍ چھُ لۄکُٹ بَچہِ أمۍ آسہِ نہٕ وٕنہِ غلطی کٔرمٕژ کِہینۍ تہِ گوٚژھ یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ووٚننَس قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ووٚننَس مےٚ ووٚنمَے نہ ژےٚ ووٚنمَے مےٚ کہِ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ مےٚ سۭتۍ صبر کٔرِتھ ہُتٮ۪ن کیٛاہ ووٚننَس یُتھُے ووٚن نہ لقد جیٖتا شیئن امرا خضر علیہ السلام کیٛاہ ووٚننَس الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا ییٚلہِ أمۍ ووٚن لقد جیٖتا شیئن نقرا خضر علیہ السلام کیٛاہ ووٚننَس الم اقل لك أمۍ کوٚر یَتھ منٛز لکا لفظ اِستعمال اَتھ منٛز چھُ تاکیٖد یُتھُے موسیٰ علیہ السلامَن کوٚر نہ اور سخ لفظ اِستعمال خضر علیہ السلامَن کوٚر شرارتہٕ سان ووٚننَس مےٚ اوسمَے ژےٚ ووٚنمُت گۄڈنٮ۪تھٕے ژٕ ہٮ۪ککھ نہٕ صبر کٔرِتھ تۄہہِ سمجھ یِوان کیٛاہ لقد جیٖتا شیئن امرا ہُم کیٛاہ ووٚننَس الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا ہُہ ووٚن لقد جیٖتا شیئن نقرا أمۍ کیٛاہ ووٚننَس الم اقل لك اَتھ منٛز چھُ تاکیٖد اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ نتہٕ چھُنہ پَیی یعنی ہُتٮ۪ن تہِ توٚر فِکرِ گوٚژھ تی غرض چھُ یعنی یُتھُے ہُمۍ کوٚر یورٕ تھوڑا بہت زیادَے پَہَم سختی خضر علیہ السلامَن تہِ کوٚر تاکیٖد وول کلام اِستعمال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ٹھیٖک چھا مسلہٕ وۄنۍ کیٛاہ ووٚننَس موسیٰ علیہ السلام وۄنۍ کہِ دوٚیمہِ لٹہِ تہِ گوٚو مےٚ مٔشِتھ ووٚننَس موسیٰ علیہ السلام ووٚننَس قال ان سألتك عن شيء بعدها اگر حظ تۄہہِ بہٕ بیٚیہِ پرٛژھو اَمہِ پَتہٕ سوال فلا تصاحبني تُہۍ تھٲیزیو نہٕ مےٚ تیٚلہِ سۭتی تُہۍ پٔکۍزیو نہٕ مےٚ سۭتۍ تیٚلہِ قد بلغت من لدني عذرا تۄہہِ حظ آو میٛانہِ طرفہٕ بِلکُل عذر ووتمُت تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ تۄہہِ پرٛژھو نہٕ تۄہہِ یعنی تۄہہِ گوٚو ایٚکٕسکیوٗز حٲصِل تُہۍ ترٛٲیزیو مےٚ پَتہٕ تیٚلہِ أتھی ٹھیٖک چھا مسلہٕ اچھا یہِ اوس یِہوے لقد وٕچھتو تُہۍ وۄنۍ ٹھیٖک فوٲیِد چھِنہ وٕچھِنۍ 63 فٲیدٕ کیٛاہ چھِ تران فِکرِ وَنان فیٖہِ قیام العذر بالمرة الواحدة وقیام الحجة بالثانية وَنان یَتھ منٛز چھُ فٲیدٕ اَسہِ تران فِکرِ ییٚلہِ گۄڈنِچ لَٹہِ غلطی گژھِ تَمہِ ساتہٕ چھُ عذر اور ییٚلہِ دوٚیِم گژھِ اَمہِ ساتہٕ چھُ حُجت گژھان قایِم موسیٰ علیہ السلام توٚر ووٚننَس ہے وۄنۍ گوٚو عذر اَمہِ پَتہٕ اگر مےٚ بیٚیہِ کانٛہہ غلطی گٔے بَس تَمہِ پَتہٕ بہٕ روزٕ نہٕ پَتہٕ تۄہہِ سۭتۍ یعنی تُہۍ روٗزیو نہٕ مےٚ سۭتۍ پوٚتُس کِہینۍ تہِ آو سَمٕجھ گوٚو گۄڈنِچ لَٹہِ گٔے غلطی دوٚیمہِ لَٹہِ کیٛاہ گوٚو پوٚتُس یعنی گۄڈنِچ لَٹہِ گوٚو عذر دوٚیمہِ لَٹہِ گٔے پَتہٕ حُجت اور 64 فٲیدٕ فیٖہِ انه ينبغي للصاحب الا يفارق صاحبه في حالة من الاحوال وۄنۍ اَتھ منٛز چھُ تران فٲیدٕ فِکرِ یُس سٲتھی آسہِ تٔمِس پَزِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ پَنُن سٲتھی ترٛاوُن کُنہِ تہِ حالتَس منٛز وَیترُک صحبته تٔمۍ سُنٛد ساتھ پَزٮ۪س نہٕ ترٛاوُن کِہینۍ تہِ حتى يعتبه ويعذر منه حتى کہِ ییٖتِس کالَس نہٕ تٔمِس گۄڈٕ کیٛاہ تمام یعنی سُہ ایٚکٕسکیوٗزٕز دِیہِ اور پَتہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ پَتہٕ ترٛاوُن تہِ آسٮ۪س پنٛنہِ طرفہٕ تہِ وَنٮ۪س کیٛاہ مےٚ کیٛاہ ایٚکٕسکیوٗز چھُ مےٚ کیٛاہ عذر چھُ بہٕ کیٛازِ چھُس یہِ معاملہٕ ژےٚ سۭتۍ یعنی سُہ گژھِ تٔمِس تمام فیوٲرٕز گۄڈٕ کَرُن اَتے ییٚلہِ سُہ حدس واتہِ پوٚتُس اِنتِہاہَس واتہِ اَتے ترٛاوُن گۄڈَے گژھِ نہٕ ژھٕنُن قطع تعلقی کٔرِتھ کما فعل الخضر مع موسى یِتھ پٲٹھۍ خضر علیہ السلام کٔمِس سۭتۍ کوٚر موسیٰ علیہ السلام گۄڈنٮ۪تھٕے ترٛووُکھ نہٕ توٚرا فِکرِ فٲیدٕ ہُشار چھِو سٲری اَتھ تُلِو تھوٚد بِلکُل اچھا اَمہِ پَتہٕ چھُ تران فِکرِ 65 فٲیدٕ فی قوله تعالى فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وَنان الحكم بالظاہر چھُنہ اَتھ منٛز تہِ کیٛاہ توٚر فِکرِ حُکُم لگاوُن کَتھ پٮ۪ٹھ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ لقوله علیہ السلام نفسن زكية کیٛازِ موسیٰ علیہ السلام کیٛاہ ووٚن یہِ ہسا اوس پاک نفس أمۍ اوس نہٕ کانٛہہ غلطیہ کٔرمٕژ اور 64 فیٖہِ ان القتل قصاصا غیر منکر کیٛاہ ووٚنُس مگر اقتلت نفسا زكية بغیر یعنی ژےٚ کوٚرتھن اکھ پاک نفس قتل أمۍ اوس نہٕ بدل کانٛہہ نفس کوٚرمُت قتل یعنی کٲنٛسہِ ہِنٛدِ بدلہٕ مورتھن نہٕ یہِ أمۍ آسہِ ہا کانٛہہ مورمُت اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ اگر قصاصن آسہِ تیٚلہِ سُہ چھُنہٕ مُنکر وَأَنَّ القِصاص كان فی شرع من قبلنا یُس قصاص اوس سُہ اوس سانہِ برونٛٹھمٮ۪ن شریعتن منٛز تہِ قصاص کَتھ چھِ أسۍ وَنان اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ مور سُہ یی تٔمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ مارنہٕ اِسلٲمی حکوٗمتس تحت یِتھ پٲٹھۍ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ اندادُن کَرُن کینٛہہ کانٛہہ تہِ نفر وَتھِ بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ کیٛاہ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ حکوٗمت آسہِ نافِظ آسہِ یہِ کَرِ حکوٗمت نافِظ وۄنۍ توٚر فِکرِ قصاص چھُ پٔتمٮ۪ن اُمتن منٛز تہِ اوسمُت تَوے ووٚننَس موسیٰ علیہ السلام کیٛاہ ووٚننَس کیٛاہ تۄہہِ کوٚروٕ نہٕ کانٛہہ یہِ پاک نفس قتل بغیر نفس یعنی کٲنٛسہِ ہِنٛدِ بدلہٕ نہٕ کینٛہہ أمۍ چھُنہٕ کانٛہہ مورمُت اَتہِ توٚر فِکرِ قصاص اگر قصاصن یی کانٛہہ کرنہٕ تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اِنکار سُہ چھُ شرعی حُکُم اور 67 فیٖہِ ان القتل من اکبر الذنوب اَتھ منٛز چھُ بیٚیہِ تران فِکرِ کہِ قتل کرُن کانٛہہ یہِ چھُ بڑیو گۄنہو منٛز یہِ چھُ بڑیو گۄنہو منٛز آو سمجھ قتل النفس چھُنہ آمُت حدیٖثس منٛز کیٛاہ چھُ آمُت یعنی سُہ یِم ٲسۍ تِم 3 چھِ آمٕتۍ کیٛاہ چھُ سُہ حدیٖث یعنی یُس 40 منٛز حدیٖث چھُ لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث او كما قال علیہ السلام کہِ أکِس مُسلمان شخص سُنٛد خوٗن یی نہٕ بہاونہٕ سِوایے 3 منٛز اگر أمِس اکھ غلطی گٔے کیٛاہ چھُ تَتھ منٛز آمُت
الثيب الزاني اگو یُس شادی شدہ بدکار آسہِ اسلٲمی حکوٗمتس تحت کیٛاہ چھِ أمِس سزا رجم کرُن بیٚیہِ النفس بالنفس چھُنہ ٹھیٖک اور بیٚیہِ بیٛاکھ گوٚو پوٚتُس ترٛیِم یعنی الطارق لدیٖنہِ الفارق للجماعة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام یُس دیٖن ترک کرن وول آسہِ مُسلمانن ہٕنٛز جماعت نٮ۪بر نیرِ مُرتد گژھِ آو سمجھ مسلہٕ گوٚو اَتہِ توٚر فِکرِ قتل چھُ کیٛاہ بڑیو گۄنہو منٛز چھُ آو سمجھ گوٚو تَوے ووٚنُس لقد جئت شيئا نُکرا تۄہہِ حظ کٔرٕو انتہٲیی زیادٕ مُنکر کٲم وۄنۍ چھِ کمٕے فوٲیِد ارہٲٹھِ وَنان لم یعتذر ہُنا موسیٰ علیہ السلام من نسیان وَنان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن ییٚتٮ۪ن ہے مشرف حظ گوٚو کیازِ لأنه اما لأنه لم يكن نسيا یا چھُ وجہ اَسہِ ما چھِ پتہ أسۍ چھِ انداز لگاوان یا تہٕ آسہِ نہٕ اَتٮ۪ن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس مشرف گوٚمُت ولكنه رجح التغيير المنكر العظيم أمۍ دیُت اَتٮ۪ن أمۍ ووٚن مےٚ گوٚو نہٕ مشرف أمۍ دِژ اَتٮ۪ن مگر ترجیح کہِ یہِ چھُ بوٚڑ مُنکر اَتھ چھُ ضروٗری کرُن چینج اَتھ چھُ ضروٗری اَتٮ۪ن اِنکار کرُن گوٚو مشرف اوس نہٕ گوٚمُت وهو قتل النفس بدون موجب سُہ اوس قتل کرُن اکھ نفس یعنی کانٛہہ چیٖز اوس نہٕ سُہ کِہینۍ ییٚمۍ یہِ واجب بنوو علی واجب الوفاء بالالتزام أمۍ کتھ پٮ۪ٹھ أمۍ دِژ ترجیح ہُتھ پٮ۪ٹھ ییٚمۍ لازم اوس نہ پانس پٮ۪ٹھ بنومُت سُہ پوٗرٕ کرُن سُہ لازم رٹُن أمۍ دِژ تتھ پٮ۪ٹھ ترجیح نہ مےٚ چھُ ؤنکیٚس مُنکرس اِنکار کرُن نتہٕ اوس أمۍ ہورٕ وعدٕ کوٚرمُت بہٕ کرٕ نہٕ وۄنۍ دُبارٕ لیکن أمۍ وٕچھ یہِ چھُ یوٗتاہ بوٚڑ مُنکر مٔشِد اوس نہٕ گوٚمُت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس کینٛہہ أمۍ دِژ مگر ترجیح کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ اِنکار کرُن وۄنۍ اما اکھ چھُ وجہ یہِ نتہٕ کیٛاہ وَنو اما لأنه نسیہ نتہٕ آسہِ ؤنکیٚس تہِ گوٚمُت مشرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس وأعرض عن الاعتذار بالنسیان لیکن ؤنکیٚس کوٚر نہٕ أمۍ نسیانہٕ سۭتۍ یعنی ایٚکسکیوٗز کوٚر نہٕ بیان لسماجة تقرر الاعتذار به کیازِ یہِ چھُ یِوان کیٛاہ کبھی سمجھن کہِ بار بار کرو سُے ریٖزن بیان بدل کانٛہہ ریٖزن ون چھُنہ گوٚو اس لیے أمۍ سمجھ پنٕنۍ جایہِ وۄنۍ کتہِ ونو دٔیمہِ وِزِ تہِ نسیان ہسا گوٚو زٕ وجہ ہٮ۪کن نہ ٲسِتھ یا چھُنہٕ مشرف گوٚمُت کِہینۍ نتہٕ چھُ مشرف گوٚمُت لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر نہٕ دٔیِم یہِ کینٛہہ وعلى الاحتمالين فقد عدل الى المبادرة باشتراط ما تطمئن اليه نفس صاحبه آو سمجھ لیکن وۄنۍ کیٛاہ کوٚر چاہے ہُہ احتمال چھُ یا چاہے یہِ وۄنۍ کیٛاہ کوٚر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن نہٕ کہِ مےٚ حظ گوٚو مٔشِد مےٚ کٔرِو وۄنۍ پکڑ کِہینۍ بلکہِ یہِ گوٚو تتھ چیٖزس کُن أمۍ کوٚر سُہ چیٖز وۄنۍ بیان یتھ پٮ۪ٹھ خضر علیہ الصلوۃ والسلام مطمعن گژھِ ہا ووٚننس کہِ اگر ہسا بأنه إن عاد للسؤال الذي لا يبتغيه صاحبه فقد جعل له ألا يصاحبه بدل وۄنۍ ووٚن أمۍ بدل ووٚننس اگر وۄنۍ مےٚ بیاکھ سوال کوٚر یُس نہٕ تۄہہِ پسنٛد چھُو کِہینۍ تہٕ تیٚلہِ حظ روٗزیو نہٕ تُہۍ مےٚ سۭتۍ وۄنۍ اتھ پٮ۪ٹھ گوٚو نہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام تہِ گوٚو مطمعن ووٚن ٹھیٖک چھا مسلہٕ اور مےٚ یعنی ذہنس منٛز آو مےٚ بیاکھ چیٖز تہِ لیکن سُہ کرٕ نہٕ بہٕ بیان کینٛہہ 69 وَنان فیٖہ ان للثلاث اعتبارا فی التقرار ونحوه وَنان ترٛٮ۪ن ہسا چھُ اکھ اعتبار کیٛاہ ترٛےٚ چھِ قٲبلِ اعتبار ترٛیٚیہِ لٹہِ کانٛہہ چیٖز اتھ چھُ اکھ اعتبار شریعتس منٛز چھُنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تہِ ٲسۍ کانٛہہ اہم چیٖز کٔژِ لٹہِ کران ذِکر ترٛیٚیہِ لٹہِ یِتھٕے پٲٹھۍ سجدٕکۍ اذکار وٕچھِو تُہۍ رُکوٗعن ہٕنٛدۍ اذکار وٕچھِو تُہۍ اتھ منٛز چھُ ترٛٮ۪ن اعتبار ییٚتٮ۪ن تہِ توٚر اَسہِ فِکرِ ووٚنُس ترٛیٚیِمہِ لٹہِ اگر مےٚ گٔے ترٛیٚیِمہِ لٹہِ چھِ پوٚتُس تیٚلہِ حظ چھُو تۄہہِ اختیار تُہۍ مہ حظ روٗزِو تیٚلہِ مےٚ سۭتۍ اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ ترٛٮ۪ن چھُ اکھ اعتبار آسان دوٚیمِس منٛز گٔے گۄڈنِکِس منٛز گوٚو عُذُر مانُن دوٚیمِس منٛز کیٛاہ گٔے حُجت قٲیِم کرُن اور ترٛیٚیمِس منٛز چھُ پتہٕ اژان یعنی یہِ ہیٚکہِ پتہٕ أمِس اَمہِ پتہٕ کانٛہہ حُکُم لگٲوِتھ ٹھیٖک چھا مسلہٕ کٔژِم اوس یہِ 69 اَمہِ پتہٕ چھُ وۄنۍ ترٛیٚیِم وَنان فانطلقا وۄنۍ چھا وۄنۍ مونہ أمۍ سُنٛد کِنہٕ کِہینۍ مون نہ تَوے درٛاے نہ بیٚیہِ ہن برونٛٹھ کُن فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية اَمہِ پتہٕ ہسا درٛاے یِم وٲتۍ أکِس بستی والٮ۪ن نِش کیٛاہ یِم وٲتۍ بستی اَتٮ۪ن آو وَننہٕ اتیا کیٛاہ آو اَتٮ۪ن آو نہٕ وَننہٕ وصلا کینٛہہ یہِ تَرِ اَسہِ وٕنی فوٲیدن منٛز فِکرِ یعنی اتیا چھُ گژھان اتا تہٕ وصلاہس منٛز چھِ فرق کہِ اتا چھُ گژھان یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أمِس اِرادٕ آسہِ کہِ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ اِنسان ڈیلِبریٹلی گژھِ کُنہِ جایہِ وصلا گوٚو واتُن أسۍ ہسا وٲتۍ فلٲنۍ جایہِ أسۍ ہسا وٲتۍ اننت ناگ أسۍ ہسا وٲتۍ اوٚتن ٹول گیٹس نِش اَسہِ ما اوس اِرادٕ توٚتن واتُن گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ قصدن گژھِ کانٛہہ اِرادٕ کٔرِتھ گژھِ کانٛہہ تتھ چھِ وَنان اتا اور ییٚمہِ ساتہٕ کیٛاہ گژھِ یعنی واتہِ کُنہِ جایہِ تتھ چھِ وَنان کیٛاہ وصلا ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو اس لیے تَوے آو وَننہٕ حتى اذا اتيا اهل قرية یِم وٲتۍ أکِس بستی والٮ۪ن نِش پتہٕ فاستطعما اهلها یِمو ہسا ووٚن اتہِ کٮ۪ن اہلن اتہِ کٮ۪ن لُکن ووٚنُکھ ہے اَسہِ کھیاونٲیتو کینٛہہ وٕچھِو تُہۍ تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو تُہۍ اکھ چیٖز اگر أسۍ کرو زن یِہوے کلام أسۍ وَنو کہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اننت ناگ کٮ۪ن مُتعلِق بہٕ وَنہٕ ہے 2 نفر ہسا آیہِ تِم ہسا وٲتۍ شِرپوٗر تِم وٲتۍ شِرپوٗر کٮ۪ن لُکن نِش اور تِمو ہسا موٚنگ تِمن بہٕ وَنہٕ نہ وۄنۍ تِمو موٚنگ تِمن کھٮ۪ن ووٚن نہ کِنہٕ بہٕ وَنہٕ تِم وٲتۍ شِرپوٗر کٮ۪ن لُکن نِش اور تِمو موٚنگ شِرپوٗر کٮ۪ن لُکن کھٮ۪ن یِتھ پٲٹھۍ ما کران چھِ أسۍ کیٛاہ کران چھِ پتہٕ ضمیٖر کران اِستعمال لیکن رۄبن کیٛاہ فرمو فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها رۄبن فرمو نہٕ استطعماهم رۄبن کیٛاہ فرمو استطعما یا تِم ہسا وٲتۍ تِمن بستی والٮ۪ن نِش اور تِمو موٚنگ تِمن بستی والٮ۪ن
اتھ منٛز چھِ یِوان ہاونہٕ کہِ تِم کۭتیاہ پستہٕ بٔستی وٲلۍ ٲسمٕتۍ چھِ تِمن موٚنگ یِمو کھٮ۪ن تِمو دِتُکھ نہٕ آو سمجھ تِہنٛز پٔستی یِوان ہاونہٕ فابو وَنان تِمو ہسا کوٚرُکھ اِنکار ابو ان یُضیفوہما ووٚنُکھ أسۍ کرو نہٕ مہمان نوٲزی کنجوٗس حظ ٲسمٕتۍ زبردست فوجدا فیہا جدارن یِمو وٕچھ یِمو دۄنوٕیو کیاہ اَتہِ دیوار کیاہ وٕچھُکھ یُریٖدُ ان ینقض یہِ تھٲیزیو یاد ییٚتٮ۪ن کیاہ یہِ دیوار اوس اِرادٕ کران بہٕ پیٚمہٕ ؤسۍ ٹھیٖک چھا کیاہ دیوار کیاہ اوس کران اِرادٕ دیوار اوس اِرادٕ کران بہٕ کیاہ پیٚمہٕ ؤسۍ فاقامہُ وَنان خضر علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر یہِ کھڑا ٹھیٖک چھا اَتٮ۪ن پیٚو مےٚ یاد تُہۍ چھِو نہ وٕنکیٚس ؤسۍ ہٮ۪وان پیوٚن ژٕ چھُکھ نہ ؤسۍ ہٮ۪وان وٕنکیٚس نِندرِ ڈول ژٕ کیاہ تُہۍ چھِو اِرادٕ کران بہٕ کیاہ پیٚمہٕ ؤسۍ بہٕ چھُسو تُہۍ کیاہ کران واپس کھڑا اَتھ پٮ۪ٹھ چھِو تۄہہِ پونٛسہٕ دِنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کیاہ چھِ دِنۍ تۄہہِ کیاہ وَنان چھُ فاقامہ وَنان خضر علیہ الصلوۃ والسلامن ہسا کوٚر یہِ کیاہ بیٚیہِ واپس کھڑا قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ووٚنُس لو شِئتَ لَاتَّخَذْتَ علیہ اجرا اگر تُہۍ یژھِو تُہۍ ہیٚکِو یِمن کیاہ ہٮ۪تھ اجرت ہیٚیہوٗکھ اَتھ پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ یژھِو تُہۍ کیاہ ہیٚیِو یِمن اُجرت ٹھیٖک چھا یعنی مطلب یِمو کٔر نہٕ اَسہِ مہمان نوٲزی کِہینۍ تہِ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس ضروٗرت تہِ حاجت تہِ چھُ اگر اُجرتٕے ہٮ۪موکھ اگر تُہۍ یژھِو سُہ اوس بڑٕ اَصٕل یعنی کیٚنٛہہ کہِ تۄہہِ کٔرٕو تۄہہِ پَزیو نہٕ یہِ کٲم کَرٕنۍ کِہینۍ نہ اُجرتا ہیٚیزیوکھ اَتھ یِتھٕے پٲٹھۍ کیازِ ترٛٲیوا اچھا أمۍ کیاہ ووٚنُس وۄنۍ خضر علیہ الصلوۃ چھُنہ مۄکلیومُت مسلہٕ خضر علیہ الصلوۃ والسلامن کیاہ ووٚننَس اللہ تعالیٰ فرماوان قال هذا فراق بینی و بینک ووٚننَس یہِ گٔے ژےٚ تہٕ مےٚ درمیان جُدٲیی سأنبئک وۄنۍ دِمے ژےٚ بہٕ خبر بتأویٖلِ اَمہِ کہِ یعنی تفسیٖرٕچ تَمہِ کہِ تفسیٖرٕچ مالم تستطع علیہ صبر یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ ژٕ صبر ہیوٚکُتھ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا بس تۄہہِ چھُوا تَمہِ چھُ اکھ نۄقطہٕ کران کینٛہہ ذِکر وَنان چھِ اَتٮ۪ن ہسا ووٚن هذا فراق بینی فراق بینی اَتٮ۪ن آیہِ فراقس اِضافت کرنہٕ کوکُن بینس کُن اَتٮ۪ن آو نہٕ وَننہٕ یعنی هذا فراقُن بینی کیاہ اَتٮ۪ن آو نہٕ فراقُن وَننہٕ فراقُن اگر یی نہ سۄ گٔے تنویٖن چھِ یِوان کلام کِس اینڈس پٮ۪ٹھ اَننہٕ ییٚتٮ۪ن ختم گژھِ سورُے معاملہٕ وٕنہِ اوس نہ مگر یِمن بیٚیہِ کَتھ وٕنہِ کرنہِ اس لیے اَمہِ سۭتۍ چھُ اِشارٕ کہِ وٕنی تراوَتھ نہٕ بہٕ ژٕ یَلہٕ یہِ چھُے تنویٖن أنۍ مےٚ اَتٮ۪ن وٕنہِ چھے ژےٚ بیٚیہِ ہن خبر تہِ پوٚز یہِ چھِ اِشارٕ اَتھ منٛز چھِ عُلما یِتھ پٲٹھۍ سَنان اَتٮ۪ن کیازِ آیہِ نہٕ تنویٖن کیازِ آیہِ نہٕ اَتہِ تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ یہِ چھِ اَتھ منٛز چھِ یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد کلام چھُنہ رۄبہٕ سُنٛد کلام رۄب چھُ کامِل ذات چھُنہ رۄبن ییٚمہِ کاینات بنومُت چھُ یُس بڑیو صِفاتو سۭتۍ کیاہ کامِل صِفاتو سۭتۍ مُتصِف چھُ تٔمۍ سُنٛد کلام ما آسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ تَتھ منٛز چھِ سارنٕے خٲطرٕ نصیٖحت لیکِن ییٚلہِ أسۍ سَنو اَتھ منٛز چھِ کیاہ بٔڑۍ بٔڑۍ خزانہٕ چھُ اَتٮ۪ن کیازِ آیہِ تنویٖن آو سمجھ مسلہٕ گوٚو اس لیے وٕچھتو تُہۍ کیاہ چھِ مسلہٕ اَتٮ۪ن ووٚنُس ہے بہٕ ہسا دِمے ژےٚ خبر اَمچی تفسیٖرٕچ یُس نہٕ ژےٚ واضح اوسُے یوٚتن تانۍ کِہینۍ یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ ژےٚ صبر ہیوٚکُتھ کٔرِتھ کِہینۍ تہِ وٕچھتو تُہۍ وۄنۍ فوٲیِد 7 نمبر فٲیدٕ کھووُر اَتھ تُلِو سٲری تھوٚد ٹھیٖک چھُ کٲنٛسہِ ما تُل دٔچھُن ٹھیٖک چھُ 7 نمبر فٲیدٕ وَنان فیٖہی دلالتُن علی العمل بمقتضى ما دل علیہ الشرط وَنان یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تران اَسہِ فِکرِ کہِ دلالت گژھان کہِ شرط یَتھ پٮ۪ٹھ دلالت آسہِ کران تَتھ مُطٲبِق کرو أسۍ عمل کیازِ فإن الخضر قال لموسى لما أخلف الشرط هذا فراق بيني وبينك ییٚلہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن کٔر شرطس مُخالفت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ووٚنُس یہِ گوٚو ژےٚ تہٕ مےٚ درمیان جُدٲیی ولم ينکر موسیٰ ذلک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر نہٕ اَتھ اِنکار ووٚنُن تٔمۍ ٹھیٖک چھُ گوٚو اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ یہِ شرط آسہِ اِنسانن تھوٚومُت تَتھ چھُ کیاہ ییٚلہِ تَتھ مُطٲبِق چھِ پتہٕ عمل کران اور اکھ سَتتھ من لم یُعطى یہِ چھُ اَصٕل فٲیدٕ ہُشار فیصل وَنان یہِ چھُ فیصل نا فیضان یہِ چھُ فیصلس بوے أمِس چھُ بٲیِس ناو فیصل بیٚیِس بٲیِس چھُ ناو عمر بیٚیِس ماجد بیٚیِس عمر زانہٕ نا ژٕ سُہ عمر اوس اِشبر نہ تۄہہِ منٛز زانیا تٔمِس کانٛہہ ژٕ زانان ڈاکٹر عمر سُہ اوس کران PhD بہرحال سُہ چھُ آز دُبے منٛز تہٕ سُہ عمر چھُنہ عمر وۄنۍ بوٗزِو تٔمۍ سٕنٛز سٹوری گۄڈٕ عمرٕنۍ تُہۍ سُہ اوس بوٗزِو ہُشار گٔژھِو بوٗزِو اَصٕل پٲٹھۍ سُہ اوس عمر تٔمِس کوٚرُکھ پتہٕ خانٛدر نہ سُہ اوس اکھ مطلب اکھ بٔچی حظ ٲس تٔمِس کوٚرُکھ وۄنۍ نِکاح تہٕ سُہ اوس اَکہِ ساتہٕ وۄنۍ اَتہِ دُبے منٛز اوسا کِنہٕ کَتہِ اوس سُہ مےٚ باسان اَپٲری اوس دُبے اوس تَتہِ اوس دارالسلام یہِ شاپ حظ اوس تَتہِ کِتاب سُہ گوٚو اَکہِ دۄہ تور تہٕ ووٚن اَتہِ چھِ کِتاب کٕننہِ ووٚنُس ہے سوز مےٚ فوٹوگراف سوٗزۍ تٔمۍ مےٚ فوٹوگراف ووٚن یِتھ پٲٹھۍ چھِ کِتاب ووٚنُس ہے جلدی سوز ووٚنُس یی کِتاب کر تٔمۍ کوٚر نہ وۄنۍ یہِ ووٚنُس کوٗتاہ ووتُے ووٚنُس شاید 10-12 ساس رۄپیہِ ٲسۍ واتان تہٕ ووٚنُس ٹھیٖک چھُ تہٕ بہٕ کَرٕ سٮ۪نٛڈ بیٚیہِ لَگن نہ تَتھ کِراے وِراے تِمن باقٕے سُہ اوس وۄنۍ پونٛسَے دِوان تٔمِس دُکاندارَس اَتہِ آو اَتیُک شیخ کُس تام ووٚنُس ہے یِم کٔمِس خٲطرٕ کِتاب ووٚنُس یہِ چھِ اَسہِ أکِس نفرَس خٲطرٕ تَتہِ تہٕ ووٚنُس ہے نٮ۪صٕف گٔے اَمہِ منٛز میٲنۍ تٔمۍ تُلۍ تہٕ دِتۍ تٔمِس 6-7 ساس رۄپیہِ ییٚتِکۍ تہٕ گوٚو نہ أمۍ کوٚر مےٚ فون ووٚن اَتہِ روٗدۍ مےٚ 5 ساس تہٕ باقٕے ووت ییٚتھی نَکھٕ ووٚنُس ٹھیٖک چھُ
پَتہٕ گوٚو بیٚیہِ کیٛاہ تام شام وقت تہٕ ووٚن وۄنۍ حظ تٔمِس گَرِکۍ ٲسۍ نا تٔمۍ ووٚن وۄنۍ چھِ باقٕے پونٛسہٕ یِم دِمہٕ بہٕ ووٚنمَس چلو یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک مےٚ وٲژ کِتاب گَرٕ آس نا پونٛسہٕ پیٚیہِ نہٕ دِنۍ سُے چھُ عمر. تۄہہِ توٚر فِکرِ مسلہٕ گوٚو غرض چھُ یعنی اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمِس برکت عطا آمیٖن اللہ تعالیٰ کَرنَکھ دۄنوٕنی بٲژَن برکت عطا اور تمام شرو نِش تھٲینَکھ اللہ تعالیٰ محفوٗظ. دٔپِو آمیٖن بَڑِ چھُنہ گوٚژھ نا یہِ خٲر حٲصِل یہِ ما گٔے یِہٕنٛز اگر نہٕ تٔمۍ یہِ کوٚرمُت آسہِ ہا یہِ ما گژھٮ۪س حٲصِل یہِ چھِ تران فِکرِ اَتہِ. اکثر تِم فٲیدٕ وَنان من لم یُعطى یتعزى بهذه القصة ییٚمِس نہٕ دِنہٕ آو نہ کِہیٖنۍ ییٚمۍ کٲنٛسہِ موٚنٛگ اور پَتہٕ دِتہوس نہٕ تٔمِس پَزِ ییٚمہِ قٕصہٕ ذٔریعہٕ پانَس کیٛاہ کَرُن تعزیت کَرُن تٔمِس پَزِ پنٛنِس پانَس مضبوٗطی دِنۍ کَمہِ ذٔریعہٕ ییٚمہِ قٕصہٕ ذٔریعہٕ کیٛازِ وَکم ممن حان علی الناس وهو جلیل عند اللہ کۭتیاہ چھِ تِم لوٗکھ یِم لُکَن نزدیٖک حقیٖر چھِ باسان لیکِن رۄبَس نزدیٖک چھِ تِم جلیل القدر آسان. یہِ کُس اوس یہِ اوس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہِ اوس خضر علیہ الصلوۃ والسلام یِمو وَنیو تِمن ہے اَسہِ کھیٛانٲیتو کینٛہہ تِمو مون نہٕ یِمن لیکِن رۄبَس نِش کوٗتاہ قدر منزِلت چھِ یہِ چھِ تَوان اور لُکھ کَرَن نہٕ کُنہِ ساتہٕ قدر أمِس اِنسانَس لیکِن وٕچھُن چھُ کہِ مےٚ کیٛاہ قدر منزِلت گٔژھ آسٕنۍ مےٚ بہٕ کیٛاہ گوٚژھُس رۄبَس نِش آسُن لُکَن نِش گژھِ نہٕ کَرُن ایٚکسپیکٹ کانٛہہ چیٖز مانَن لُکھ تہٕ مانَن نہ مانَن اَسہِ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ غرض اَسہِ چھُ غرض رۄب گژھِ رٲضۍ آسُن چھا ٹھیٖک مسلہٕ کوٗتاہ زبردست فٲیدٕ چھُ یہِ. اور دُسَتِم قال اتیا ولم يقل وصلا الى اهل القرية اشارة الى ان اتيانهم لها كان على قصد وَنان یُس ہسا اَتٮ۪ن ووٚن اللہ تعالیٰ ہن اتیا رۄبن فرموو وصلا کینٛہہ اَتٮ۪ن چھُ تران فِکرِ یُس یِہُنٛد یہِ گژھُن اوس یہِ اوس قصدن خضر علیہ السلامَس منٛز اوس یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آمٕژ وحی کہِ فلٲنۍ جایہِ چھُ دیوار یہِ چھُ کھالُن آ سمجھ یہِ اوس نہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یِمن اوس کُنہِ بیٚیہِ جایہِ گژھُن تہٕ یِم وٲتۍ اَتھ بٔستی نِش نہ یِم ٲسۍ قصدن اور گٔمٕتۍ ٹھیٖک چھُ. اور تُرٛسَتِم وَنان فی الآیَةِ دلیٖل علی اباحة طلب الطعام لعابر السبیل یَتھ آیتَس منٛز چھِ دلیٖل کہِ یُس مُسافِر آسہِ اگر نہٕ تٔمِس کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ کینٛہہ آسہِ کِہیٖنۍ سُہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ مٔنٛگِتھ سُہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ اذا نزل بعهد من الحي او القرية اگر سُہ کُنہِ بستی منٛز کُنہِ شہرس منٛز پڑاو تٔمۍ ترٛوو سُہ ہیٚکہِ تِمن کیٛاہ مٔنٛگِتھ اَتھ چھُنہٕ پرواے. اور پانٛژھ ما علیہ الانسان من البشریة ولو كان نبيا وَنان اِنسان چھُ آسان بشریت اِنسان چھُ اِنسان اگر سُہ پیغمبر تہِ آسہِ بۄچھِ چھِ لگان گوٚو اس لیے وذلك من ادلة التوحید یہِ چھِ توحیٖد چیو دلائلو منٛز بۄچھِ کٔمِس چھنہٕ لگان اللہ تعالیٰ ہس کھٮ۪نٕچ ضروٗرت کٔمِس چھنہٕ اللہ تعالیٰ ہس چھُنہ اس لیے باقٕے ٲسۍتن کانٛہہ تہِ تِم چھِ کیٛاہ اِنسان اور تِمن منٛز چھُنہٕ معبوٗد آسنُک چھُنہٕ تِمن منٛز کانٛہہ تہِ صِفت کامِل ذات کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ تٔمِس نہٕ لا تأخذه سِنة ولا نوم تٔمِس چھنہٕ نِندرِ ٹھوٚل اور نِندٕر یِوان آ سمجھ مسلہٕ گوٚو یہِ اوس 75 فٲیدٕ. اور 76 فٲیدٕ فی هذه الآیة اباحة المقاسم یتھ آیتہِ منٛز چھُ کہِ مُباح چھِ کہِ اکھ اِنسان کماوِ کانٛہہ چیٖز واخذ الاجرة على العمل اکھ اِنسان ییٚلہِ کانٛہہ کٲم کرِ بس اکھ زٕ فوٲیِد وٕچھو تَمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ آرام انشاء اللہ باقٕے وٕچھو پتہٕ صبحٲے. وَنان واخذ الاجرة على العمل اور عملہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ اُجرت اگر کانٛہہ کٲم کرِ اتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ رَٹہِ باقین اُجرت یہِ چھُ جٲیِز. وفی ذلك تجہیل من يحرم الكسب من الجهل وَنان یِم جٲہِل نفر چھِنہ یِم وَنان چھِ ہے کماوُن وماوُن نسا گژھِ نہٕ کِہینۍ تُہۍ کتھ چھِو کٲم کران وَنان تتھ منٛز چھِ یِمن تِم چھِ یِوان جٲہِل ہٕنٛزراونہٕ اتھ منٛز چھُنہ اَتہِ وَنان ہے بِہِو مسجد منٛز باقٕے ذِکرٕے یوت کٔرِو تہٕ باقٕے چھُنہٕ کرُن اَسہِ چھُ تران فِکرِ کٲم چھِ کرٕنۍ لأن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ ووٚن خضر علیہ السلام اگر تُہۍ یژھِو تُہۍ رٔٹِو یِمن اتھ پٮ۪ٹھ اُجرت فلم ينكر الخضر ما قال خضر علیہ الصلوۃ والسلام کوٚر نہٕ اتھ انکار ہے أسۍ کیٛازِ رٹو اُجرت اَسہِ چھُنہٕ کماوُن کینٛہہ بل اعلمه ان الانتظار به الى وقت اتخاذه الاجر لم يمكنه بلکہِ خبر دِژنس ووٚنُس اگر أسۍ پیارہو نہ اَتہِ یی کانٛہہ نفر أسۍ وَنو تٔمِس اَسہِ دِ اتھ اُجرت اَتے کھالو أسۍ دیوار تیٖتِس کالس ٲس نہٕ اَسہِ مۄہلت لما خشیہ من ظہوٗر الکنز بعد انقضاضه کیٛازِ أمِس اوس پنٕنہِ جایہِ خوف خزانہٕ گژھِ ظٲہِر اگر دیوار پیٚیو اَسہِ خزانہٕ گژھِ ہا ظٲہِر لُکھ وٕچھہون سُہ پتہٕ کتھ حِفاظت کرہو پتہٕ اوس نہٕ دیوار کھالنس فٲیدٕ گوٚو یہِ أتھۍ کوٚرنس ہُتھ کوٚرنس نہٕ انکار اُجرت رٹنس تۄہہِ سمجھ مسلہٕ گوٚژھ یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ. اور 77 فٲیدٕ قول الله تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا اي كان في مقنتك اي استطاعتك ان تجعل نفسك اجرا على اقامة الجدار تاخذه ممن يملكه من اهل القرية وٕچھِو یعنی ووٚننس کیٛاہ تۄہہِ حظ اوسوٕ مُمکِن کہِ تُہۍ ہیٚکِو یِمن اُجرت رٔٹِتھ اتھ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سُنٛد یہِ دیوار آسہِ ہا ییٚمہِ سُنٛد یہِ زٔمیٖن آسہِ ہا ولا تقيمه مجانا تُہۍ نہ حظ کھٲلِو نہٕ یہِ مُفتٕے لأنهم لم يقوموا بحق الضيافة یِمو نَے کٔر نہٕ اَسہِ مہمان نوٲزی تہِ کِہینۍ تہِ ونحن بحاجة الى ما ننفقه على انفسنا اَسہِ چھِ ضروٗرت اَسہِ اوس پننِس پانس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کرُن خرچاوُن. وفیه اشارة الى ان نفقة الاتباع على المطلوب وٕچھِو اتھ منٛز چھُ بیٚیہِ اِشارٕ یِم پیروکار آسن تِہُنٛد خرچہٕ تہِ کٔمِس چھُ ییٚمِس تِم پتہٕ پکان آسن. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کٔمِس اوس پکان سۭتۍ خضر علیہ الصلوۃ والسلامس اس لیے تٔمۍ ووٚنُس تۄہہِ ٲسوٕ یِمن اُجرت رٹٕنۍ أسۍ خرچاوہو زٕ پانس پٮ۪ٹھ تُجہِ کھیٚیو نہ تُہۍ ٲدۍ یہِ چھُ وجہ یِہوے یِم چھِ آیہِ نہ اَسہِ کھیٚیہِ تُجہِ زٕ
तो पता नहीं अमिस खतर तह तुझ अत रलान सही वजह हाँ मे तुजन हूं जिक्र ये कर तवे ख्यान यम क्या तुझ और पन्ने जाए वजह क्या आमत मे सत ख्यान कमिस वो फायदे क्या मिलो तो ना। और अरसत तम वन कौल मूसा अलैहिस्सलाम लव शि'त लत्तखज़्त अलैहि अजरा वन यानी मूसा अलैहिस्सलाम कौल अगर तुम यू तो अगर तुम हे उजरत लवमुन लवम असली मलामत यानी सह रिब्यूक कर पे यह चीज कर पे उजरत हेन वहाज़ लवम यतज़म्मनु सुआलन यानी लवम मलामत अत सवाल असली यानी अन सबब तर्किल मुशारतति अला इक़ामतिल जिदार इंदल हाजति इलल अज्र यानी मतलब अत मज सवाल असली तुम क्या रोटू इन शर्त थो कॉन्ट्रैक्ट करो इन बसा खलो दीवार और मे दीजो पे उजरत तुम क्या करो यह वलैसा हुवा लौमन अला मुजर्रद इक़ामतिही मज्जानन यह ना सिर्फ एतराज तुम क्या खोलू मुफ्त वजह कि तुम क्या करो इन पोस क्या रटो वजह क्या लिअन्न ज़ालिका मिन फ़िअलिल खैर व हुवा गैरु मलूम क्या दीवार सोद कर यह खैर अत पे कर मूसा अलैहिस्सलाम कह मलामत कहें वजह क्या अत क्या वजह कि तुम क्या रोटू इन अत पे उजरत अत क्या वजह बह जान अमिच हिकमत और 59 फ़ायदे क़ौलुल्लाहि तआला क़ाल लव शि'त लत्तखज़्त अलैहि अजरा यानी लव शि'त हाज़ा ला शक्क अन्नहु उसलूबुन रक़ीक़ुन फ़ीही अरज़ुन लतीफ़ुन वना लव शि'त अगर तुम यू तुम हेकु इन उजरत रटित लतीफ़ नरम नाजुक कलाम अत मज सख्ती मूसा अलैहिस्सलाम करान अतन सह तवाज़ु पन्ने जाय क्या ठीक मसला गोयदन तौर फिक्र। और आखिरी बह तुम वो ज़बानी सह गो यह चीज़ कि वन खिज़र अलैहिस्सलाम किस पे खोली दीवार वन खिज़र अलैहिस्सलाम दित अथ सीर यह दीवार गो क्या सिद्ध ताहिर इब्न आशूर वन वन कोर खिज़र अलैहिस्सलाम करामत यह होत हुत पे सेर सेर खोलुक दीवार बल्कि ना तैयार वस पेनस अम क्या दित खिज़र अलैहिस्सलाम दित जीर और यह क्या होत यह रूद सी गो सिद्ध इसलिए तौर फिक्र कस फ़ायदे गई 59 फ़ायदे इंशाअल्लाह ताला अम पे 11 फ़वाइद तम मकलन पगह सुबह घंटस मज रब सद फजल से तुम तौर फिक्र सख मा असल फ़वाइद अत नजर दिन और वीडियो तम तम वुचिन अत अनो पे जिंदगी मज चेंज यमें मोटिवेशनल लेक्चर्स यमें पर्सनल डेवलपमेंट लेक्चर्स यमें जना कुरानस मज सारी यानी काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी पर्सनल डेवलपमेंट असल पे पो ये कुरान पो पे पर्नुक हक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वुचान मिअतु फ़ाइदा मिन क़िस्सति मूसा वल खिज़्र अत मज वो असे ओदन तान क्या कि यानी यम 3 क़िस्से गई अत मज वो गई जुदाई तह गई ना अलग वो दिवान खिज़र अलैहिस्सलाम खबर कि क्या दलील वजह क्या वो सही वुचुन फरमावान गोडनुक चीज वन अम्मा सफीनतु अत वन अम्मा तफसीरिया क्या वन यानी वन तफसीर करने खतर बयान करने तफसील खतर वो वन अम्मा सफीनतु रूज हसा कोस नाव यस फकानत लिमसाकीन यस कमन हिंस मसाकीनन हिंस मिस्कीनन हिंस कमजोरन हिंस यम माली एतबार क्या लेकिन ज्यादा कमजोर थे यअमलून फिल बहर यम हसा अत समंदरस मज क्या करान काम करान वुचु ती मसला क्या वन बह अम पे फअरदतु अन अईबहा और मे हसा कोर इरादा बह बनावन यह आबदार ठीक है वकान वराअहुम मलिकुन और यमन पथ किन यमन पत बादशाह हाँ याखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा सह हर नावी सही सलामत नाव सह गसब कर सह कब्ज कर वजह वुच तो अतन क्या अतन आव वन अम्मा सफीनत फकानत ले मसाकिन फकानत ले सह मसाकिन खतर अत तौर फिक्र मसाकिन क्या मिस्कीन जमा तम गई कमजोर यम माली एतबार लेकिन बिल्कुल न क्या नाव कुन सात इंसानस नाव लेकिन तो क्या मिस्कीन ठीक और वुचु तुम अतन अम्मा सफीनत फकानत ले मसाकिन बे वुचु तुम ब्या फायदे अतन क्या वन खिज़र अलैहिस्सलाम कित पे वो से अम्मा सफीनत रूज नाव फकानत ले मसाकिन यस मिस्कीन तम अत समंदरस मज काम करान मे हसा मे कोर अत आब पैदा वन मा जवाब अम ज्यादा हैरान गो यह मिस्कीन हज यम बिचार अम सम करान और पे कोरनस अम गोद वन जवाब
أمس چھُ زیادٕ شوق گژھان پٲدٕ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ پَتہٕ ووٚننَس لاسٹَس ووٚن وَکانَ وَراءَهُم مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفیٖنَةٍ غَصبًا کیٛازِ بادشاہ اَکھ اوس سُہ اوس کیٛاہ نِوان ہر کانٛہہ ناو أر ناو اوس سُہ نِوان غصب کٔرِتھ اَسہِ کَتہِ اوٚن یہِ أر ناو اَتٮ۪ن کَتہِ چھُ لیکھِتھ أر ناو اَتہِ ما چھِ لیکھِتھ آیتَس منٛز ما لیکھِتھ یعنی یَأْخُذُ کُلَّ سَفیٖنَةٍ صالِحَةٍ ما ووٚنُن ووٚنُس کُلَّ سَفیٖنَةٍ اَسہِ توٚر مگر سِیاق تَل فِکرِ اگر سُہ ٲبدار ناو تہِ آسہِ ہا نِوان تیٚلہِ کیٛاہ اوس اَتھ ٲبدار بَناونُک فٲیدٕ ما اوس فٲیدٕ تیٚلہِ گژھِ تَل فِکرِ کہِ ہر سُہ بادشاہ چھُ غصب کٔرِتھ نِوان پنٛنہِ فٲیدٕ خٲطرٕ کیٛاہ یِم ناو اَرِ ناو یِم آسان تَوَے بَنوو یہِ ٲبدار توٚر نا فِکرِ وۄنۍ حِکمت وۄنۍ ما گوٚو نا سون سُہ حٲرانگی ختم أمۍ کیٛازِ ژھُن ناو گوٚد کٔرِتھ یِہوے چھُ اَتہِ تَران فِکرِ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ سُہ اَسہِ برونٛٹھ کُن فِکرِ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کانٛہہ چیٖز پنٛنہِ زندگی منٛز تہٕ یہِ کیٛازِ گوٚو اَتھ چھِ پَتہٕ کَنۍ حِکمت آسان ییٚلہِ ییٚمۍ موسیٰ علیہ السلاتُ وَسلام اور خضر علیہ السلام سُنٛد قٕصہٕ آسہِ پوٚرمُت سُہ گژھِ نہٕ سُہ کَرِ نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِس کُنہِ تقدیٖر کِس فٲصلَس پٮ۪ٹھ اعتراض تٔمِس تَرِ فِکرِ کہِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ حِکمت آوا سَمٕجھ مسلہٕ اَتھ منٛز چھِ حِکمت پَتہٕ کَنۍ ٹھیٖک چھا مسلہٕ وٕچھتو تُہۍ اَمہِ تَل کیٛاہ فٲیدٕ چھِ تَران فِکرِ گۄڈنیُک یعنی شیٖت نمبر فٲیدٕ وَنان فیٖہِ اَنَّ الْمِسکیٖنَ قَدْ یَکُونُ لَہُ مَالٌ لَا یَبْلُغُ کِفایَتَهُ وَنان مِسکیٖن آسہِ کُنہِ ساتہٕ أمِس آسہِ مال تہِ لیکِن سُہ آسہِ نہٕ أمِس پوشان وَلا یَخرُجُ بِذَلِکَ عَنْ اِسْمِ الْمَسکَنَہ یہِ چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ اَمہِ مِسکیٖن ناوٕ نِش نٮ۪بر نیران کانٛہہ نفر چھُ بِچارٕ یِوان چھُنہ کُنہِ ساتہٕ یِوان ہے مےٚ حظ چھِ پونٛسہٕ ضوٚرَتھ أسۍ چھِ وَنان ہے ژٕ چھُکھ نوکری کران ژےٚ چھِ 20,000 رۄپیہِ تنخواہ 30,000 رۄپیہِ تنخواہ کُنہِ ساتہٕ آسان أمِس 40,000 تہِ تنخواہ لیکِن یہِ آسہِ مِسکیٖن اَکہِ اوس اکھ نفر دفترن منٛز چھِنہ آسان یِم مُلٲزِم آسان یِمن چھُ آسان سُہ MRC یا میڈِکل رِیمبٲرسمنٹ وۄنۍ کَتہِ چھُ وۄنۍ یُتھُے ہاو گولڈن کارڈ وۄنۍ چھُنہٕ تیوٗتاہ تَتھ چھِ پَتہٕ پَنُن روٗلٕز تٔمِس ٲس یہِ حظ یہِ یُس تٔمِس والِد صٲب اوس نا سُہ اوس بٮ۪مار تَتھ منٛز چھِ آسان لیکھِتھ کہِ اگر ہسا أمِس مول موج آسہِ اگر تِمن آسہِ نا کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ تِم ہسا گژھن أمِس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نڈنٹ آسٕنۍ تِم گژھن أمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسٕنۍ ڈِپٮ۪نڈنٹ تیٚلے ہسا تَرِ أمِس تِہُنٛد خرچہِ لیکِن ڈِپٮ۪نڈنٹ کُس چھُ ییٚمِس ہسا پَنُن منتھلی اِنکَم آسہِ 5,000 کھۄتہٕ کَم کوٗتاہ یُس أمِس مول اوس تٔمِس اوس 30,000 رۄپیہِ پٮ۪نشَن تَران کوٗتاہ وۄنۍ ما تَرِ أمِس أمۍ سُنٛد خرچہِ ما تَرٮ۪س کِہیٖنۍ لیکِن تٔمِس ٲسۍ 50,000 رۄپیہِ رٮ۪تَس لگان دَوہَس تۄہہِ سَمجھ یِوان مسلہٕ گوٚو 30,000 رۄپیہِ خرچہِ ٲسِتھ تہِ کیٛاہ اوس یہِ أمِس اوس پانَس تہِ تنخواہ لیکِن أمِس اوس تنخواہ منٛز اوس سورُے تنخواہ لگ بگ أتھۍ دَوہَس سۭتۍ گژھان تنخواہ آسنہٕ باوجوٗد پٔرمِننٹ نوکری کرنہٕ باوجوٗد کیٛاہ اوس یہِ مِسکیٖن لیکِن أمِس ما وَنہِ ہٮ۪کان مِسکیٖن ہے یہِ چھُ رۄپیَس 50,000 نِوان مِثال أمِس اوس مگر سورُے کَتھ لگان دَوہَس گوٚو کُنہِ ساتہٕ آسہِ أمِس مال تہِ لیکِن یہِ چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ مسکَنا منٛز اَمہِ مِسکیٖنی منٛز نٮ۪بر نیران لِأَنَّ اللّٰهَ أَخْبَرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَسَاکِينَ لَهُمْ سَفِينَةٌ کیٛازِ رۄبَن دِژ خبر کہِ یِمن مِسکیٖنن کیٛاہ ٲس ناو تہِ وَأَنَّ الْمِسکیٖنَ أَصْلَحُ حَالًا مِنَ الْفَقیٖر لیکِن مِسکیٖن چھُ آسان فقیٖر سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ صحیح حالت فقیٖر گوٚو یُس اَمہِ کھۄتہٕ بۄن پستہٕ حالت آسہِ مِسکیٖن چھُ آسان اَمہِ کھۄتہٕ تھوٚد حالت تۄہہِ آو مسلہٕ سَمجھ گوٚو مِسکیٖن تران چھِ اَتٮ۪ن فِکرِ کہِ أمِس ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ مال تہِ ٲسِتھ اور اکھ شیٖتِم فیٖہِ أنَّ الْعَمَلَ یَجوٗزُ فِی الْبَحر ہاں یَتھ منٛز چھُ تران فِکرِ کہِ کٲم ہسا ہیٚکہِ اکھ اِنسان سَمنٛدٔری کٲم تہِ چھِنہ یِم گاڈٕ رَٹنہٕ خٲطرٕ چھِ گژھان سَمنٛدرَس منٛز چھِنہ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن سَمنٛدٔری جہازَن منٛز اور باقٕے کٲم کرنہٕ خٲطرٕ سُہ ہیٚکہِ تور گٔژھِتھ چھا ٹھیٖک یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ اور دُشیٖتِم فٲیدٕ فیٖہِ دٔلیٖلٌ عَلیٰ أنَّ عَمَلَ الْإِنسان فی مالِ غَیرِہِ یہِ چھُ زبردست فٲیدٕ وَنان اگر ہسا اکھ یعنی اَتھ منٛز چھِ تران اَسہِ دٔلیٖل چھِ اَسہِ کہِ اگر اکھ اِنسان بیٚیہِ سٕنٛدِس مالَس منٛز عمل دخل کرِ کٲنٛسہِ بدل سُنٛد چیٖز چھُ یہِ کرِ أتھۍ منٛز یہِ کرِ اَتھ نۄقصان اَتھ چیٖزَس مگر کِتھ پٲٹھۍ اِذا کانَ عَلیٰ وَجہِ الْمَصلحہ اگر اَتھ منٛز مصلحت ٲس ہاں وَإِزالَةِ الْمَفسَدہ کانٛہہ نۄقصان دوٗر کَرُن اوس أنَّهُ یَجوٗزُ وَلَو بِلا اِذن یہِ چھُ جٲیِز اگرچہِ أمۍ اِجازت آسہِ نہٕ أمِس نفرَن أمۍ دیُتمُت یعنی یہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ سٕنٛدِس مالَس منٛز عمل دخل کٔرِتھ اگرچہِ تٔمۍ اِجازت آسٮ۪س نہٕ دیُتمُت مگر اَتھ منٛز آسہِ أمۍ سُنٛدُے رٕژر مِثال کے طور پر کانٛہہ بِلڈِنٛگ چھےٚ کُنہِ جایہِ اور اَتھ بۄن کَنۍ چھِ کٲنٛسہِ تھٲومٕژ گٲڑۍ پارک کٔرِتھ اور اَتھ بِلڈِنٛگ گوٚو کینٛہہ نۄقصان یا باقٕے یا یہِ بِلڈِنٛگ ہیٚژٕن ؤسِتھ یِنۍ اَتٮ۪ن اوس کانٛہہ نفر أمۍ ژھُن اَتھ گاڑِ شیٖشہٕ پھٕٹرٲوِتھ اور أمۍ کٔڑ یہِ گٲڑۍ برونٛٹھ کُن کُنہِ پٲٹھۍ ہینٛڈ برٛیک تھٲونَس یا کیٛاہ کوٚرنَس ٹھیٖک چھا پگاہ ما وَنہِ أمِس ہے ژےٚ ژھُنُتھ میٛانہِ گاڑِ شیٖشہٕ پھٕٹرٲوِتھ یہِ چھُ جٲیِز کیٛازِ اَتھ منٛز کٔمۍ سٕنٛز مصلحت چھِ أمۍ سٕنٛزٕے نَتہٕ گژھِ ہا یہِ سٲرٕے گٲڑۍ تباہ تۄہہِ آو مسلہٕ سَمٕجھ گوٚو یہِ چھُ حتیٰ وَلَو تَرَتَّبَ عَلیٰ عَمَلِهِ اِطلافُ بَعْضِ مالِ الْغَیرِ حتیٰ کہِ اگر یُس یہِ ایٚکشَن پوٚتُس کَرِ نا اَمہِ سۭتۍ اگر ہُمۍ سُنٛد أڑ مال ہن تباہ تہِ گژھِ مگر مصلحت کٔمِس آسہِ تٔمسٕے کما خرق الخضر السفیٖنہ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ خضر علیہ السلامَن کیٛاہ کٔر سفیٖنہٕ ژھُنُن اَتھ ژھُنُن گوٚد کٔرِتھ لِتَعیٖبَ فَتَسلَمَ مِن غصبِ الْمَلِکِ الظالِم تاکہِ یہِ بَنہِ ٲبدار اور یہِ بَچہِ ہُمہِ سۭتۍ غصبہٕ نِش یُس یہِ ظٲلِم بادشاہ اوس فعلى هذا لو وقع حرق او غرق او نحوهما في دار انسان او ماله اگر ہسا کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِس گرس نار لوٚگ یا یعنی سہلابس منٛز گِرنُک خطرٕ اوس ہاں یا مالس اوس یِرٕ گژھنُک خطرٕ وكان اطلاف بعض المال او حدم بعض الدار فيه سلامة للباقي اور اگر أمۍ سُنٛد اوٚڑ مال گژھِ تباہ اور أمۍ سُنٛد کیٛاہ اوٚڑ مکان گژھِ تباہ لیکِن باقٕے بچہِ
تیٚلہِ کیٛاہ چھُ جاز علی اِنسان بل شُرع لہو ذالِک جٲیِز چھُ اِنسانَس خٲطرٕ بٔلکہِ مشروٗع چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کہِ سُہ کَرِ یہِ فایر سٔروِس وٲلۍ یُتھُے یِوان چھِ تِم کیٛاہ چھِ أمِس کَران کٲم یۄس أمِس أر لَب تہِ چھِنہ آسان تِم چھِ سۄ تہِ دِوان دٲرِتھ گۄڈٕ کیٛاہ چھِ دِوان تِم دٲرِتھ أرٕے لَب دِوان دٲرِتھ کیٛازِ یہِ أسۍ چھِ وَنان ہیٚتا یِمن چھِنہٕ پَیی چھِنہ أسۍ وَنان کُنہِ ساتہٕ ہے نار اوس یَتھ لَبہِ وۄنۍ دِژ ہۄ لَب دٲرِتھ کیٛازِ تِم چھِ وَنان یِمن ہمساین گوٚژھ نہٕ پھٔہلُن یہِ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِنہٕ تران فِکرِ أسۍ چھِ وَنان یِمو چھِ شاید یِم چھِ یِتھَے پٲٹھۍ أنمٕتۍ یِمو ہا ٹرٛینِنٛگ روٚستُے نفر یِمن چھِنہٕ تَگان کِہیٖنۍ تِمن چھِ پَتہ آسان اَسہِ کیٛاہ کَرُن تِم چھِ ژھٕنان اوٚڑ مکان تباہ کٔرِتھ کیٛازِ باقٕے چھُ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ بَچان تۄہہِ چھِ سَمجھ یِوان مَسلہٕ گوٚو یہِ توٚر اَتٮ۪ن فِکرِ یا کٲنٛسہِ آسان تِجوری منٛز پونٛسہٕ مِثال کے طور پر ٹھیٖک چھا اَتہِ آسہِ کینٛہہ گژھان وول یِم پونٛسہٕ دَزَن سٲری وۄنۍ چھِ أمِس کیٛاہ اَکوے چانٕس کہِ یہِ کیٛاہ کَرِ یہِ زالہِ اَتھ أڑ ہن اَکہِ طرفہٕ تاکہِ یہِ تِجوری کیٛاہ کھُلہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان أڑۍ پونٛسہٕ دَزَن لیکِن باقٕے کیٛاہ گژھان باقٕے بَچَن یہِ ما وَنہِ پَتہٕ أمِس ہے ییٖتیٛاہ لَچھ گٔے أمۍ اَتھ منٛز زایہِ تِم دیٖزِ مےٚ نہ أمۍ بَچے أمِس باقٕے پونٛسہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اِنسانَس چھِ کُنہِ دۄہ مطلب أمِس گژھِ گینٛگریٖن گژھِ اِنسانَس کُنہِ آے چھُنہ أمِس زخم گژھان پَتہٕ گوٚو أمِس یہِ أمِس کیٛاہ چھِ کَران ڈاکٹر ژٔٹتھٕے ژھٕنان کیٛازِ یہِ بَچو نہ باقٕے نَتہٕ مَرِ یہِ پوٚتُس سیوٚدُے کَتھا اٮ۪مپُٹیٹ کَران أڑۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ٹیوٗمَر چھُ آسان کٲنٛسہِ أمِس کیٛاہ چھِ کَران ژھٕنان کٔرِتھ ییٖژاہ اگر یِمَن باسہِ یہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ گوٚو وجہ چھُ یہِ چھُ کیٛاہ یہِ چھُ سورُے أتھۍ پرٛنسپٕلَس پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ اللہ تعالیٰ ییٚتٮ۪ن ہیٚچھنٲے خضر علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھا ٹھیٖک مَسلہٕ وَکَذالِکَ لَو اَرادَ ظالِمُن اَخذَ مالِ الغیر اگر کانٛہہ ظالِم شخص آسہِ اگر ہسا سُہ آو کٲنٛسہِ ہُنٛد مال چھِننہٕ خٲطرٕ وَدَفع علیہ اِنسانُن بَعدَ المال اَتہِ اوس نہٕ مگر سُہ نفر لیکِن أکۍ اِنسان ووٚن أمِس ہے مطلب کانٛہہ آو کٲنٛسہِ ہُنٛد دُکان لوٗٹنہٕ خٲطرٕ مگر سُہ نفر چھُنہٕ اَتہِ اور یہِ چھُ زبردست پاوَرفُل نفر أمۍ ووٚن أمِس ہے بہٕ دِمَے توتہِ یِم 2-3 یعنی چیٖز یِمَے نِژٕ تہٕ مگر أمۍ سُنٛد دُکان ترٛاو یَلہٕ یہِ چھُ جٲیِز یہِ کیٛاہ چھُ اِفتِداءً لِلباقی جازا وَلو مِن غیر اِذن یعنی یہِ بَچایہِ باقٕے دی باقٕے بدلہٕ دی یِہوٚے چھَپہِ یِہوٚے مالہٕ ہن یہِ چھُ جٲیِز اگرچہِ ہُمہِ آسہِ نہٕ أمِس اِجازت دیُتمُت أمِس چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ فون وۄنۍ تٔمِس کَرُن تۄہہِ سَمجھ یِوان مَسلہٕ گوٚو یہِ کَتٮ۪ن توٚر فِکرِ خضر علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد ناوِ گوٚد کَرنہٕ ذٔریعہٕ ٹھیٖک چھا اور 63 فٲیدٕ اَنَ اِحیا الحقوٗق بِذہابِ بعضِہا قُربتُن اِلَى اللہ وَنان حقوٗق زِندٕ کَرٕنۍ حقوٗق زِندٕ کَرٕنۍ اگرچہِ بعض أڑ ہن کیٛاہ گژھان راوَن تہِ ضایہِ تہِ گژھان یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد قُربت یہِ چھُ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ یہِ رۄبَس قریٖب گژھِ کیٛاہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ رۄبَس کیٛاہ گژھِ ہُشار گٔژھِو ییٚمہِ سۭتۍ یہِ رۄبَس اِذا لم یوٗجد السبیٖلُ الیہ الا بذالِک ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَمہِ بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ وَتھا آسہِ کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا مطلب کٲنٛسہِ اوس شمع زٲلِتھ اَتہِ دوٚد پردٕ یہِ ژھٕنہِ بیٛاکھ لَبٕے وٲلِتھ اَسہِ ہسا پوٚر سورُے کَہفَس منٛز اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ کران أمِس چھُ پردٕ ژھٕنُن نٮ۪بر کٔڑِتھ نٮ۪بر لگاوُن یہِ ژھٕنہِ لَب وٲلِتھ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ اَسے پوٚر فایر سٔروِس وٲلۍ چھِ لَب ژھٕنان وٲلِتھ گوٚو اس لیے یہِ چھِ اَتٮ۪ن ترٛاوٕنۍ لِأَنَّ الخضر صلی اللہ علیہ قد انقذ بخرق السفینة من ثمنها انقص وَنان یعنی خضر علیہ صلاتُ وسلام یَتھ ناوِ گوٚد کوٚر اَتھ گوٚوا قۭمَتھ کَم کِنہٕ زیادٕ کَتہِ گوٚو زیادٕ اگر ناوِ کَرو گوٚد تَتھ یِن وۄنۍ زیادٕ پونٛسہٕ کِنہٕ کَم پونٛسہٕ أمۍ کوٚر اَتھ قۭمَتھ کَم لیکِن طمعن فی ان یبقى اصلها لاصحابها أمِس ٲس پَنٕنہِ جایہِ یہِ اُمید کہِ یُس یہِ باقٕے ناو چھِ یہِ روزِ یِمنٕے نِش اَمہِ سۭتۍ بَچَکھ آو سَمجھ قۭمَتھ گوٚژھ کَم لیکِن بَچے یِمن ٹھیٖک چھا وٕچھ أمِس دیُت غلط جواب یہِ کَتہِ اوس شیٖنِتھ مۄکلیوا گۄڈنِکِس سوالَس جواب گٔیوا تُہۍ مُطمعین اِنشاء اللہ اَمہِ پَتہٕ سُناوان چھُس اما الغلام واما الغلام ووٚنُس روٗد ہسا یُس یہِ بَچہِ اوس فکانہ ابواہُ مُؤمِنین وَنان أمۍ سٕنٛدۍ مول موج ہسا ٲسۍ موٗمِن کیٛاہ ٲسۍ فخشینا اَسہِ گوٚو خوف ان یُرہِقہُما طُغیانًا وکُفرا یہِ اُبہارِ یِمن کَتھ پٮ۪ٹھ سرکشی پٮ۪ٹھ اور کُفرَس پٮ۪ٹھ یہِ اُبہارِ یِمن کَتھ پٮ۪ٹھ سرکشی پٮ۪ٹھٕ اور کُفرَس پٮ۪ٹھ فاردنا اَسہِ کوٚر اِرادٕ ان یُبدِلہُما رۄبُہُما کہِ یِہُنٛد رۄب بدلاوِ یِمن خیرم مِنہُ اَمہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر کَرٮ۪کھ عطا زکاتن یعنی پٲقی اعتبار وَ اقرب رُحما اور یِمن سۭتۍ کٔشیٖر رحمتُک معاملہٕ کرنہٕ اعتبار کَرٮ۪کھ بہتریٖن اَمیُک بدلہٕ عطا چھا ٹھیٖک مَسلہٕ گوٚو اس لیے یہِ ووٚننَس دوٚیمِس جواب وٕچھو اَتٮ۪ن چھُنہ آمُت یعنی اکھ جواب چھُ اَتھ یِہوے فخشینا اَسہِ گوٚو خوف اَتٮ۪ن کیازِ کوٚر خضر علیہ صلاتُ وسلامن جمعُک ضمیٖر اِستعمال کیازِ کہِ یہِ اوس نہ خضر علیہ صلاتُ وسلام رۄبہٕ سٕنٛدِ وحیَس پٮ۪ٹھ کران آو سَمجھ خضر علیہ صلاتُ چھُ وَنان مےٚ گوٚو خوف لیکِن أمۍ کٔمۍ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ کوٚر یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَننَس پٮ۪ٹھ آو سَمجھ گوٚو یہِ فاردنا تہِ فاردنا اَسہِ کوٚر اِرادٕ مطلب کیاہ چھُ کیازِ یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ سورُے گژھان گوٚو یہِ توٚر اَسہِ اَتٮ۪ن اَسہِ فِکرِ ہا دوٚیِم ووٚنُس یہِ غلام یُس ہسا اوس تَتھ کیاہ وجہ اوس وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز تۄہہِ اکھ اِشکال آسیو تۄہہِ سُہ یی پَتہٕ برونٛٹھ کُن اَسہِ جواب یہِ کیاہ وجہ چھُ اگرچہِ یعنی أمۍ ما ٲس مگر غلطی أمۍ لۄکٕٹۍ بَچَن ما ٲس کانٛہہ غلطی وٕنہِ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ یہِ کرِ ہا برونٛٹھ کُن اگر أمۍ کَریو لیکِن وٕنکیٚس ما ٲس نہٕ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیازِ آو یہِ مارنہٕ ٹھیٖک چھا یہِ تَرِ اَسہِ وٕنی برونٛٹھ کُن فِکرِ وَنان چھُ
ژُشیٖتِم فٲیدٕ یُستفاد من هذه الآية تحوین المصائب بفقد الاولاد. وَنان ییٚمہِ آیتہِ نِش چھُ فٲیدٕ مِلان کہِ اگر ہسا کٲنٛسہِ اولاد رٲوۍ اولاد مطلب موٗد یا کانٛہہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھُ تٔمۍ سُنٛد مُصیٖبت کیاہ گژھان ہلکہٕ گژھان ییٚلہِ سُہ یہِ آیت پرِ. وَإِن كانوا قطع من الأكباد اگرچہِ اولاد آسان چھِ کرٛٮ۪ہن منٛزٕکۍ ٹُکرٕ چھِ یِم آسان چھِنہ ٹٲٹھۍ آسان اِنسانس. وَمن سلم للقضاء اسفرت عاقبته عن اليد البيضاء. کیاہ وَنان چھُ یُس ہسا رۄب سٕنٛدِس فٲصلس برونٛٹھ کَنہِ ژَرِ تسلیٖم خم کرِ أمۍ سُنٛد انجام ہسا چھُ بہتریٖن فٲیدٕ نِش یعنی پردٕ تھوٚد تُلان أمِس چھُ واریاہ بوٚڑ فٲیدٕ حٲصِل گژھان چھُنہ. یعنی یُتھُے أکِس اِنسانس کانٛہہ نۄقصان یِہوے اولاد مرِ زن أمِس پزِ یہِ قٕصہٕ تھاوُن خبر کیاہ پتہ یہِ ما واتناوِ مےٚ پتہٕ کتھ منٛز کُفرس منٛز یہِ ما واتناوِ مےٚ سرکٔشی منٛز یہِ ما ژھٕنہِ سٲرسٕے سوسایٹی سانہِ کیاہ کٔرِتھ تباہ کٔرِتھ. چھا مسلہٕ یِوان سمجھ گوٚو اسلیے اتھ منٛز چھِ سانہِ خٲطرٕ یعنی سُہ تسلی یِوان دِنہٕ مُصیٖبت کم گژھان. اور 65 فٲیدٕ فیہ دلیٖل علی انہ یدفع الشر الکبیٖر بارتکاب الشر الصغیر. یتھ منٛز چھِ دلیٖل کہِ بوٚڑ شر ہسا ییہِ دوٗر کرنہٕ لۄکُٹ شر کرنہٕ ذٔریعہٕ. کمہِ ساتہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تزاحُم گژھِ کیاہ گژھِ تزاحُم تیہ ضاد الف تیہ زیہ الف ہا تہٕ میٖم تزاحُم مطلب کیاہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ دۄیو منٛز اکھ نتہٕ اکھ أمِس کرُن چھُ أمِس چھُنہٕ چویِس اتہِ أمِس چھِ یِمے زٕ کرٕنۍ یا تہٕ ہُہ نتہٕ یہِ اَمہِ ساتہٕ کیاہ کرِ یہِ کرِ لۄکُٹ ہیوٗ بڑِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ. اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ ونان کھڑا کرنس ونس رٹ سا سگریٹ چکھ کِنہٕ شراب چکھ یہِ کیاہ وَنہِ یہِ وَنہِ کِہینۍ چٮ۪ونہٕ یہِ وَنہِ نا بہٕ چٮ۪مہٕ نہٕ کِہینۍ. اگر أمِس ووٚن تلوار تھاوان گردنہِ پٮ۪ٹھ یا اگر سگریٹ یا چھُ سگریٹ چیوٚن نتہٕ چھُ کیاہ چیوٚن شراب نتہٕ ماروتھ یہِ کیاہ وَنہِ اَمہِ ساتہٕ سگریٹ تۄہہِ غلط جواب اتھ چھِ اکثر دِوان یِہوے جواب کُس اتھ چھُنہٕ تِمن سمجھ یِوان تِم چھِ ونان تِم چھِ کران معموٗل کتھ پٮ۪ٹھ تِمن چھِ گۄڈے ونان أمِس چھِ زبردستی مےٚ ما ووٚن مگر زبردستی گوٚو بہرحال گوٚو أسۍ چھِ أسۍ ونان کیٛاہ ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس چویِس چھِ أمِس کیاہ چھُ یہِ کرِ نہٕ کِہینۍ ییٚلہِ أمِس تزاحُم گژھِ أمِس چھُ دۄیو منٛز وۄنۍ اکھ چیٖز کرُن ٹھیٖک چھا مسلہٕ. اتھ منٛز چھِ دِوان عُلما مثال ایٚگزامپٕل مطلب اکھ داند اوس یہِ اوس کھٮ۪وان گاسہٕ یہِ چھُ گاسہٕ کھٮ۪وان أمِس گوٚو أمۍ توٚر کُل چھُنہ آسان اتھ چھُ دُشوکھ أمۍ توٚر اپٲری کلہٕ أمِس پھسیو کلے نہ چھُ کلہٕ چھُنہٕ أمِس وۄنۍ نیران اورٕ پھسیو وۄنۍ وۄنۍ کرو داندس کھش کِنہٕ کُلِس ژٹو لٔنٛڈ نہ اتٮ۪ن وٕچھو قۭمتی کُس چھُ زیادٕ داند کھش کرنہٕ سۭتۍ چھا زیادٕ نۄقصان کِنہٕ کُلِس لٔنٛڈ ژٹنہٕ سۭتۍ چھُ زیادٕ نۄقصان. اتٮ۪ن یُتھُے یِم اینالایز کرن یِم کرن لۄکُٹ ہیوٗ چیٖز تاکہِ بوٚڑ ہیوٗ یعنی بڑِ ہیوٗ نۄقصان نِش بچن یِم چھِنہ داند اگر أمِس کھش کرن پتہٕ ہٮ۪کنس کیاہ کٔرِتھ ماز کٕنن اور أمِس چھِنہٕ پونٛسہٕ وٕچھان کوٗتاہ چھُنہ اگر وۄنۍ کُلٕے آسہِ زیادٕ کانٛہہ قۭمتی یُس نہٕ پتہٕ بنٲنی آسہِ ییٚتہِ یہِ آسہِ کٔشیٖرِ منٛز اکوے کُل تیٚلہِ کیاہ کرن یِم تیٚلہِ کرن داندسٕے کھش لیکن اگر کُل آسہِ مِثال کِکر کُل آسہِ کینٛہہ آسہِ یِم کیاہ کرن کُل ژٹان چھُنہ مسلہٕ گوٚو یہِ چھُ لگان أتھی فٲیدٕ بکار. گوٚو اَتٮ۪ن توٚر فِکرِ کیاہ وَنان چھِ یَتھ منٛز چھِ دٔلیٖل کہِ بوٚڑ شر یی دوٗر کرنہٕ لۄکٹہِ شرکہِ ارتِقاب سۭتۍ لیکن کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ چویِس آسہِ بیٚیہِ وَأَنَّهُ يُرَاعَى أَكْبَرُ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِالتَّفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا. اور اگر زٕ مصلحت آسن زٕ رٕژر آسن اکھ آسہِ بوٚڑ رٕژر بیٛاکھ آسہِ لۄکُٹ ٹھیٖک چھا مسلہٕ اور أمِس چھُ دۄیو منٛز اکھ نتہٕ اکھ کرُن یہِ کُس کرِ اتٮ۪ن یہِ کرِ بوٚڑ ہیوٗ رٕژر اگر ژےٚ أمِس امہِ خٲطرٕ لۄکُٹ ہیوٗ رٕژر پیٚیہِ تراوُن چھُنہ گوٚو بوٚڑ شر نِش بچنہٕ خٲطرٕ کرِ یہِ لۄکُٹ شر اور بوٚڑ رٕژر حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ تراوِ یہِ لۄکُٹ رٕژر چھا ٹھیٖک مسلہٕ گوٚو یہِ چھُ اتٮ۪ن تھاوُن ونان فإن قتل الغلام شر یُس یہِ لۄکُٹ بچہِ اوس أمۍ سُنٛد قتل کرُن کیاہ چھُ شر چھُنہ ظٲہِر کیاہ چھُ یہِ ولكن بقاءه حتى يفتن ابويه عن دينهما اعظم شر منه لیکن أمۍ سُنٛد باقٕے روزُن حتى کہِ یہِ ترٛایہِ پننِس مٲلِس ماجہِ فتنس منٛز یہِ چھُ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ شر چھُنہ وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير اور أمِس غلام سُنٛد أمِس لۄکٹِس بچہِ سُنٛد یِتھٕے پٲٹھۍ روزُن اور یہِ یِتھٕے پٲٹھۍ پروٹیکٹ کرُن اگرچہِ اتھ مُتعلِق گُمان چھُ کہِ یہِ ہسا چھُ خٲر فالخير ببقاء دين ابويه وإيمانهما خير من ذلك لیکن أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دیٖنس اور ایمان باقٕے روزُن سُہ چھُ امہِ کھۄتہٕ بہتر أمِس بچہِ سٕنٛدِ روزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر فلذلك قتله الخضر اوے ہسا کوٚر خضر علیہ الصلوۃ والسلام کیاہ یہِ قتل وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. ونان اتھ قاعدس منٛز چھُ واریاہ فروع واریاہ فوائد یتھ نہٕ أسۍ یعنی حصر ہٮ۪کو کٔرِتھ انداز ہٮ۪کو لگٲیِتھ کِہینۍ گیراو ہٮ۪کوس کٔرِتھ کِہینۍ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ مصلحت اور مفاسدن پانہٕ ؤنۍ تزاحُم آسہِ گژھان ٹکراو آسہِ گژھان امہِ ساتہٕ کیاہ کرو أسۍ یہِ سورُے چھُ دٲخل یتھ منٛز تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ کیاہ یعنی خضر علیہ الصلوۃ والسلامن کیازِ کوٚر یہِ بچہِ قتل
اَتھ منٛز کیٛاہ شر اوس اور ہُہُنٛدِس کُفرس منٛز گژھنس کیٛاہ شر اوس أمۍ سٕنٛدِس موٗجوٗد روزنس منٛز کیٛاہ خٲر اوس اور ہُہُنٛدِس ایٖمان بچنس منٛز کیٛاہ خٲر چھُ یُتھُے سُہ کمپِیر کرو تتہِ اوس زیادٕ یِہوے پہلوٗ گوٚب گژھان کہِ یہِ بچہِ ہسا گوٚژھ یُن قتل چھا ٹھیٖک مسلہٕ اَتھ منٛز چھِ پتہٕ یعنی یہِ چھُ أتھۍ قٲیدس تحت یِوان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا پانہٕ ؤنۍ مصلحتن دۄن گژھِ ٹکراو یا دۄن مقصدن پانہٕ ؤنۍ گژھِ ٹکراو آو سمجھ تہٕ أسۍ کیٛاہ کرو تمہِ ساتہٕ چھا ٹھیٖک مسلہٕ یہِ چھُ اتٮ۪ن بیاکھ فٲیدٕ تران صبا شُشیٖت قول الله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه لما كان التعويذ عن هذا الولد لله وحده أسند الفعل إليه تعالى وشو أنت اتٮ۪ن کیٛاہ وَنہٕ فأردنا أن يبدلهما ربهما اَسہِ کوٚر اِرادٕ کہِ یِہُنٛد رۄب بدلاوِ یِمن کیٛازِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا عوض کُس چھُ دِوان بدلہٕ کُس چھُ دِوان اللہ تعالیٰ تَوے آو اتٮ۪ن یہِ فعل کٔمِس کُن منسوٗب کرنہٕ اللہ تعالیٰ ہس کُن یعنی فأردنا أن يبدلهما ربهما اَسہِ کوٚر اِرادٕ کہِ یِہُنٛد رۄب دی یِمن بدلہٕ امیُک کیٛازِ بدلہٕ دِنہٕ وول چھُ رۄب اوے آیہِ بدلہٕ دِنٕچ نسبت کٔمِس کُن کرنہٕ اللہ تعالیٰ ہس کُن اور 67 وَنان قال الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَنان قتادہ فرماوان چھُ اَتھ آیتہِ مُتعلق وَنان کہِ مُطرف ابن شخیٖرن فرموو إنا لنعلم أسۍ ہسا چھِ زانان أنهما قد فرحا به يوم ولد أمۍ سُنٛد یُس مول موج اوس نا تِم آسان خۄش گٔمٕتۍ ییٚمہِ دۄہ یہِ بچہِ زامُت آسہِ آسان نا گٔمٕتۍ اچھا وحزنا عليه يوم قتل اور تِم آسان غمگیٖن گٔمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچہِ کیٛاہ آو قتل کرنہٕ ولو عاش اور اگر یہِ زِنٛدٕ روزِ ہا لکان فیہ ہلاکہما اتھ منٛز ٲس تِہنٛز کیٛاہ ہلاکت فلیرض العبد بما قسم الله له اس لیے بنٛدس پزِ رٲضۍ گژھُن تتھ پٮ۪ٹھ یہِ رۄب تٔمۍ سٕنٛدِس حِصس منٛز دی فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه نفسه وَنان رۄبہٕ سُنٛد فٲصلہٕ مومنس خٲطرٕ سُہ چھُ بہتر أمِس مومن سٕنٛدِ پننِس پانس خٲطرٕ فٲصلہٕ کھۄتہٕ وقضاء الله لك فيما تكره خير من قضائه لك فيما تحب رۄبہٕ سُنٛد فٲصلہٕ چانہِ خٲطرٕ چٲنِس حقس منٛز تِمن چیٖزن منٛز یِم ژےٚ ناپسنٛد چیٖز چھِ آسان سُہ چھُے زیادٕ بہتر تِمن چیٖزن کھۄتہٕ یِم ژےٚ پسنٛدیٖدہ چیٖز آسنٕے چھُنا رۄبن کیٛاہ فرموو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تۄہہِ آسیو ناپسنٛد کانٛہہ چیٖز لیکن سُے آسہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ بہتر اور تۄہہِ آسیو کانٛہہ چیٖز پسنٛد اور سُہ آسہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ سُہ آسہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ شر چھُنا ٹھیٖک گوٚو رۄبہٕ سُنٛد یُس اَسہِ ناپسنٛد چیٖز آسہِ کُنہِ ساتہٕ نفسس تٔتھۍ منٛز یُس رۄبہٕ سُنٛد فٲصلہٕ آسہِ نا رۄبن کیٛازِ کوٚر یہِ فٲصلہٕ یہِ آسہِ باسان سٲنِس نفسس گوٚب لیکن یِہوے آسہِ سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ زیادٕ بہتر یہِ چھُ تران بیاکھ فٲیدٕ اتٮ۪ن فِکرِ چھا ٹھیٖک مسلہٕ گوٚو یہِ اوس کٔژِم 67 نمبر فٲیدٕ اور امہِ پتہٕ چھُ وۄنۍ ترٛیٚیِم اسہِ ترٛیٚیِم مطلب یعنی ترٛیٚیِم قٕصہٕ ووٚنُس وأما الجدار روٗد ہسا کیٛاہ وۄنۍ کیٛاہ دیوار فكان لغلامين يتيمين یہِ ہسا اوس دۄن یتیٖم بچن ہُنٛد یہِ ہسا اوس فی المدیٖنہ تہِ اتھ شہرس منٛز وكان تحته كنز لهما اور اتھ تل کنہِ ہسا اوس یِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ خزانہٕ سُہ آسہِ یِہنٛدِ مٲلۍ ماجہِ تھوٚمُت وكان أبوهما صالحا اور یِہُنٛد مول ہسا اوس رُت یِہُنٛد مول اوس کیٛاہ فأراد ربك اور چٲنۍ رۄبن کوٚر اِرادٕ أن يبلغا أشدهما کہِ یِم گژھن بٔڑۍ یِم گژھن بالغ ويستخرجا كنزهما اور یِم کڑن پنُن خزانہٕ کیٛاہ نٮ۪بر پتہٕ رحمة من ربك یہِ چھِ چٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ رحمت وما فعلته عن أمري یہِ کوٚر نہٕ مےٚ پننہِ حُکمہٕ سۭتۍ پننہِ اِذنہٕ سۭتۍ بٔلکہِ کٔمۍ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا یِہوے چھُے تمیُک مطلب یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ ژےٚ صبر ہیوٚکُتھ کٔرِتھ کیٛاہ ووٚنُس سأنبئك بتأويل ما لم تستطع ییٚتٮ۪ن کیٛاہ ووٚنُس هذا تأويل ما لم تستطع ٹھیٖک چھا مطلب تتٮ۪ن تہِ گوٚو مطلب یِہوے ییٚمِس نہٕ ژےٚ استطاعت چھے ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ مطلب ییٚمِس نہٕ ژےٚ استطاعت چھے لیکن تتٮ۪ن آو وننہٕ تستطع ییٚتٮ۪ن کیٛاہ آو وننہٕ تستطع کیٛازِ تتٮ۪ن اوس موسیٰ علیہ الصلوٰتُ والسلامس أنٛدرۍ کِنۍ جذبہٕ اس لیے خضر علیہ الصلوٰتُ والسلامن کوٚر فعل استعمال گوٚب ہیوٗ تا تھوونس تٔتھی موٗجوٗد ییٚتٮ۪ن اوس موسیٰ علیہ الصلوٰتُ والسلام کیٛاہ گوٚمُت وۄنۍ بِلکُل نرمیومُت تٔمِس اوس توٚرمُت فِکرِ کہِ اتھ پتہٕ کنہِ کیٛاہ حکمت ٲس اس لیے ووٚنُس ما لم تستطع علیہ صبر یِہوے ہسا چھُ سُے یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ ژےٚ صبر ہیوٚکُتھ کٔرِتھ چھُنہ کیٛاہ ونان پتہٕ لوٚت پٲٹھۍ پتہٕ لاسٹس ییٚلہِ سورُے کوٚرنس تَتھ یِہوے چھُ یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ ژےٚ صبر ہیوٚکُتھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ توے چھُ تۄہہِ آمُت تستطع ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ آمُت تستطع چھُ وجہ اتٮ۪ن کیٛازِ آو أکِس جایہِ کیٛازِ آو تا اور بیٚیِس جایہِ کیٛازِ آو نہٕ تا ٹھیٖک چھا مسلہٕ اچھا وٕچھتو وۄنۍ تُہۍ کیٛاہ چھُ امہِ فٲیدٕ امہِ نِش کیٛاہ چھُ تران فٲیدٕ 68 فٲیدٕ کٔژِم وَنان قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا رۄبہٕ سُنٛد یہِ قول کہِ تِہُنٛد مول کیٛاہ اوس
ونان يدل على أن العبد الصالح صالح بند آسان شو قد يحفظه الله تعالى بصلاحه بعد موته في ذريته ونان يس بند آسنا صالح تمش الله تعالى حفاظت كرا امسين موت پت امسين ذرية اسمزته واگر صالح بنو سانين اولادن تكر رب حفاظت كاز ربن كيا فرمو ريزن يك خضر عليه السلام كاز خولي بني ديوار كاز يهون مول او صالح اگر اس ونان سانين بچن گوس الله تعالى حفاظت کرن تیل كاش گڈ بن صالح وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة اور امس مول سز عبادتش برکت چھ من شامل گسان دنیا ہس مست بشفاعته فيهم كاز يكر پگا يمن كيا سفيرش ورفع درجتهم الى اعلى درجة في الجنة اور پگا خالق جنت اس مست هدن درجن لتقر عينه بهم تاکہ تم سن چشم گسان اہد ذریعہ ٹھنڈ كما جاء في القرآن اس پر قرآن اسمز آمد شو ووردت السنة به سنة اسمز تشي آمد فالآية دلت على أن الوعد على العمل عمل الصالح ليس مختصا بالآخرة ونا اجتنا فكري يس آخرت عمل شنا كران تات پر شنا آمد رس رخواد سو چون خاص آخرت سيوت كين بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العمل بلکہ دنیا ایک معاملہ تہ ات مز داخل ام سند ذریتس مز تہ یتھے یہ مر نہ پان ام سند ذریتس تہ گژھِ ام سند عملہ ہز برکت حاصل او فائدہ سمجھ اس لیے یمس تہ مز خاندر کرنے چھ تمس کیا چھ صالح بنن اور یمس خاندر کرت تہ چھ تمس تہ کیا چھ صالح بنن اور صالح خاندار انسان بنس خاطر یس غیر محرمن س چیٹ آس کران تہ ونیو بہ کر کیا ام سند خاندر چھ ٹھیک چھ یہ اصل چیز کن خراب چیز خراب چیز لیکن کران چھ ساری بڑس توبہ کرن بل استغفر الله تو بات کرن نکاح پانن اچھا کنمت نمبر حدیث وشو تو فيه ان خدمة الصالحين او من يتعلق بهم افضل من غيرها وشو هنا الصالحين ہنز خدمت کرن رتن نفرن ہنز خدمت کرن اور یم رتن نفرن سے تعلق آسن تھاوان تہذ خدمت کرن یہ بہتر باقی چیزوں کھت كازي لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح كازي خضر عليه السلام كان وجه إما كازي خولي ديوار كازي يهون مول الصالح جو إمكر إيمان خدمة عم موجود كازي يهون مول كاش اسمه بس ليه صالح نفرن خدمة كارن إيش رز عمل إيش رز عمل اور نمت نمبر فايدة فيه أن هذه القضايا يهوي شو سيوسف تبناسو وانا يما سيم معاملات كرنا خضر عليه الصلاة والسلام التي أجراها الخزر هي قدر محض يشو شو جواب كانش كونفيوجن گسان يشو تقدير كيا شو يشي مسئلہ چھنا اگر نہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہیں مطلب مانتو یہ قص چھن گومت اللہ تعالی چھ ہمن مسکینن ہز ناو بچاوین ات گو پانے گود ربن کورت پانے تقدیرس مطابق کیا گود تمن یہ خبر ہے نائی کیا گو گو گود پتہ تمن تم پشتاون تم کرن تھونس تھوپ اور پتہ ونن اچھا بادشاہ نین ناو گین در فکر اچھا شراب سن طرف اس میں ہو ٹھیک اور یہ بچہ اس پکان یہ شرن سن گندان اچانک کن اور یہ مود ام سۭتۍ مول موج کیا کر ویدِ لیکن تمن مش پتہ اس طرح حکمت فکر کی یہ واتنا ہے پتہ تمن کفرس تان وہ کم کور یہ کور کس نفرن وہ تقدیرس تحت اور یہ پڑی تیوار کھالن دیوار اس پینس تیار ربن دیت حکم گو سیود کیسے چھن پتہ یہ کور ربن تقدیرس تحت لیکن ربن ہٲے اسی میتن تقدیر ترے معاملہ ات مز کورن انوالو کس خضر علیہ الصلوۃ والسلام مش تقدیرک معاملہ ہاون خاطر اسی وچھ رب سن تقدیر کت پٹ چھ کٲم کران یت متعلق تھی بے صبری ہند اظہار کران چھو یہ چھن کانٛہہ نفر ون پت یہ ہُہ کیازِ آو مارنہٕ تٔمۍ نے گۄناہ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ تس سۭتۍ تھاوان تعلق یہِ چھُ رۄب سُنٛد تقدیٖر کِتھ پٲٹھۍ چھُ جٲری تمہِ منٛز آیہِ اَسہِ یِم ترٛےٚ نموٗنہٕ ہاونہٕ ونان اجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ربن کر جٲری أمِس صالح بنٛدٕ سٕنٛدِس اَتھس پٮ۪ٹھ ليستدل العباد بذلك على الطافه في اغذيته تاکہِ بنٛدٕ کرن استدلال اَسہِ ترٛٲے یِم ترٛےٚ قٕسمہٕ فکرِ أسۍ کرو پانے استدلال کہِ رۄب یِم فٲصلہٕ کران چھُ تتھ پتہٕ کم کم ریٖزنز آسان وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا رب ہسا چھُ مقدر کران بندس پٮ۪ٹھ تِم معاملہٕ یِم بنٛدٕ ناپسنٛد کران چھُ وہی صلاح دینه ونان اتھ منٛز چھُ آسان أمۍ سٕنٛدِ دیٖنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ رٕژر كما في قضية الغلام یِتھ پٲٹھۍ أمِس بچہِ سٕنٛدِس معاملس منٛز أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ایٖمان بچو نا اَمہِ وجہ سۭتۍ گوٚژھ تی اتھ منٛز چھُ رٕژر او أنه يقدر على العبد أمورا اچھا او وہی صلاح دنیاہو یتھ منٛز چھُ أمۍ سٕنٛدِ دُنیا خٲطرٕ رٕژر آسان كما في قضية السفينة یِتھ پٲٹھۍ ناوِ ہِنٛدِس کیسس منٛز تتھ منٛز کمیُک رٕژر اوس تِمن دُنیاہُک رٕژر بچے نا تِمن سۄ ناو غصب گژھنہٕ نِش فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة ربن ہو نمونہٕ اکھ کہِ میون کرم کوٗتاہ چھُ یُتھُے بہٕ تۄہہِ فٲصلہٕ کانٛہہ چھُسو کران تاکہِ تِم گژھن بالکل رضامنٛد رۄب سٕنٛدٮ۪ن تقدیٖر کٮ۪ن مسلن پٮ۪ٹھ تۄہہِ آو مسلہٕ سمجھ
اَسہِ تَرِ نا یِم 3 قٕسم فِکرِ أسۍ گژھو نہٕ زٕہٕنۍ تہِ رۄبہٕ سٕنٛدِس تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ناراضگی ہُنٛد اِظہار کَرٕنۍ ییٚمۍ سورہ کہف پوٚر ییٚمۍ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد واقعہ پوٚر آو مسلہٕ سمجھ گوٚو ییٚلہِ تہِ کانٛہہ ایٚگزامَس فیل گژھِ کٲنٛسہِ کانٛہہ مسلہٕ آو تِجارت گوٚو نہٕ کامیاب کِہیٖنۍ فصل درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ وَنُن گژھِ اَتھ منٛز کیاہ چھُ سانہِ خٲطرٕ اَتھ منٛز چھُ سانہِ خٲطرٕ رٕژَر چھا ٹھیٖک مسلہٕ گوٚو توٚر اَسہِ کۭتِم فٲیدٕ فِکرِ نَمَتھ اَکھ نَمتِم وَنان فیٖہی استعمال الادب مع اللہ تعالیٰ فی الالفاظ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ تران فِکرِ کہِ رۄبَس سۭتۍ گژھِ الفاظن منٛز ادب کَرُن اِستعمال رۄبَس سۭتۍ گژھِ الفاظن منٛز کیاہ کَرُن فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه خضر علیہ الصلوۃ والسلام کوکُن کوٚر ناوِ گوٚد کَرنُک اِضافت ووٚن فأردت أن أعيبها مےٚ کوٚر اِرادٕ کہِ بہٕ بناوٕ یہِ ٲب دار یہِ کٔر نہٕ نِسبت رۄبَس کُن کِہیٖنۍ تہِ وأما الخير فأضافه إلى الله اور خٲرٕچ اِضافت کٔمِس کُن کٔرٕن کیاہ ووٚنُن فأراد ربك أن يبلغا أشدهما رۄبن کوٚر اِرادٕ یِم گژھن بٔڑۍ اور یِم کَڑن پَنُن خزانہٕ یہِ چھُنہ خٲر اَمِچ اِضافت کٔمِس کُن کٔرٕن رۄبَس کُن آو سمجھ کما قال ابراہیم یِتھ پٲٹھۍ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیاہ ووٚنُن وإذا مرضت فهو يشفين ییٚلہِ بہٕ بٮ۪مار گژھان چھُس سُہ چھُم بخشان شفا نتہٕ بٮ۪مار تہِ کُس چھُ کران رۄبٕے لیکِن أمۍ ووٚن نہٕ ییٚلہِ رۄب چھُم بٮ۪مار کران پتہٕ چھُم سُے دِوان شفا أمۍ ووٚن ییٚلہِ بہٕ بٮ۪مار گژھان چھُس رۄب کیاہ چھُم دِوان یہِ چھُ ادب رۄبَس سۭتۍ یہِ کیاہ چھُ الفاظن منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان وٕچھِو تَلہٕ تۄہہِ منٛز ؤنِو مےٚ کانٛہہ اَتھ کیاہ چھُ یَتھ ؤنِو بہٕ تُلنو تۄہہِ منٛز کانٛہہ تھوٚد تٔمِس چھُ وَنُن جواب اَتھ منٛز کیاہ چھُ اَتھ منٛز تہِ چھُ ادب وٕچھِو بہٕ یُس تہِ تھوٚد تُلان ییٚکیاہ پٔتمیو منٛز تُلان بہٕ کانٛہہ تھوٚد وَنان اللہ تعالیٰ فرماو وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَنان تِمو جِنو ووٚن اَسہِ نسا چھَنہٕ پَتہٕے کہِ زٔمیٖن والٮ۪ن سۭتۍ چھا شَرُک اِرادٕ آمُت کَرنہٕ کِنہٕ تِہُنٛد رۄب چھُ تِمن سۭتۍ خٲرُک اِرادٕ کَران ہِدایتُک اِرادٕ کَران اَتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄبَس سۭتۍ ادب تَلہٕ حظ ؤنِو تۄہہِ منٛز کانٛہہ وۄتھ سا تھوٚد کانٛہہ سا تۄہہِ آیہِ تِہُنٛد مطلب سمجھ جِنو ووٚنُکھ ہے اَسہِ چھَنہٕ پَتہ کہِ زٔمیٖن والٮ۪ن سۭتۍ چھا یِوان کَمیُک شَرُک اِرادٕ کَرنہٕ کِنہٕ تِہُنٛد رۄب چھُ تِمن سۭتۍ ہِدایتُک اِرادٕ کَران اَتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ ادب رۄبَس سۭتۍ ؤنِو سا کانٛہہ سا ہُکیٛاہ ہُمو پٔتمیو منٛز کیٛاہ خٲر وِزِ آو ہِدایتہِ وِزِ آو اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کَرنہٕ شَر وِزِ آو نہٕ کِہیٖنۍ تَتہِ آو نہٕ شَرُن اُریٖدا کیٛاہ زٔمیٖن والٮ۪ن سۭتۍ چھا شَرُک اِرادٕ یِوان کَرنہٕ کِنہٕ تِہُنٛد رۄب چھُ ہِدایتُک اِرادٕ کَران ہِدایتہِ وِزِ آو کٔمۍ سُنٛد ذِکر کَرنہٕ رۄبہٕ سُنٛد لیکِن شَر وِزِ آو نہٕ رۄبہٕ سُنٛد ذِکر کَرنہٕ تۄہہِ سَمجھ یِوان مَسلہٕ اَتھ منٛز چھُ کیٛاہ ادب اللہ تعالیٰ ہَس سۭتۍ تُہۍ وَنان کیٛاہ چھُ یہِ سلِپ خضر علیہ الصلوۃ والسلامَس خٲطرٕ چھُ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚمُت اِستعمال یہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ مےٚ ووٚنو تۄہہِ تۄہہِ پیغمبرن خٲطرٕ تہِ چھِ باقین پیغمبرن خٲطرٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کیٛاہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ آو سمجھ تۄہہِ اَتٮ۪ن تہِ یہِ ما ان الکُلَّ بِقضاء اللہِ وقدرِ حالانکہِ سورُے کَمہِ سۭتۍ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ قضا اور قدرٕ سۭتۍ تقدیٖر مُطٲبِق لیکِن شرٕچ اِضافت چھَنہٕ رۄبَس کُن یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا مَسلہٕ اور اَمہِ پَتہٕ چھُ دُنَمتِم فٲیدٕ وَنان ان الحق عند اللہِ واحد رۄبَس نِش چھُ حق اکھ رۄبَس نِش چھُ حق کیٛاہ اَکوے وَإِن كَانَ قَدْ جُعِلَ لِكُلٍّ بِأَن يَتَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى اِخْتِلافِ ظاہِرِ راے اگرچہِ ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھُ یہِ آمُت کہِ سُہ چھُ کران کلام یہِ کینٛژھا ظٲہِری راے آسان چھِ یہِ کینٛژھا سُہ ظٲہِرن منٛز وٕچھان چھُ ہر کانٛہہ چھُ تَمہِ مُطٲبِق کلام کران لیکِن رۄبَس نِش کٔژ چھِ حق اکھ وَنان اِذ اِنکارُ موسیٰ فِعل الخضر صلی اللہ علیہ کانَ حقن فی الظاہر عندہ چھُنہ یُس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن خضر علیہ الصلوۃ والسلامس اِنکار کوٚر ووٚنُس کہِ ژےٚ کیازِ کوٚرتھن یہِ قتل یہِ کیاہ اوس ظٲہِرن کیاہ اوس یہِ حق اوس نہ یہِ کیازِ بچہِ کانٛہہ قتل کرُن یہِ اوس ظٲہِرن حق وفعل الخضر هو الحق عند اللہ فی الباطل لیکن خضر علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد یۄس ایکشن چھِ حقیٖقتس منٛز کۄس چھِ صحیح حق کیاہ چھُ رۄبس نِش سُے لیکن ظٲہِرن کیاہ چھُ ظٲہِرن اوس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد فٲصلہٕ تہِ صحیح لیکن ییٚلہِ أسۍ حقیٖقت وٕچھ اَسہِ توٚر فِکرِ کہِ رۄبس نِش چھُ حق کُس یُس خضر علیہ الصلوۃ والسلامن ایکشن کٔر گوٚو رۄبس نِش چھُ حق آسان اکھ لیکن ظٲہِرن چھُ کُنہِ ساتہٕ تٔمِس باسہِ حق ہسا چھُ بدل کٲنٛسہِ ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ توٚر فِکرِ اور ترٛنَمتِم وَنان فیٖہِ دٔلیٖلٌ علی اطلاق القریۃ علی المدیٖنہ یہِ چھِ سہلہ یَتھ منٛز چھِ دٔلیٖل کہِ مدیٖنہس ہٮ۪کو أسۍ لفظ کیٛاہ ؤنِتھ قریہ تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو یہِ توٚر نا اَتٮ۪ن آو نا وَنی قریہ آو نا اَتٮ۪ن لفظ شہرس خٲطرٕ ہٮ۪کو قریہ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ وۄنۍ جوازِ تسمیتِ اِحداہُما بالأخرى أکِس ہٮ۪کو بیٛاکھ ناو تہِ ؤنِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تران فِکرِ ہیٚرِ کَنۍ کیٛاہ آو گۄڈٕنٮ۪تھ یُتھُے خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گٔے تور فانطلقا حتى أتيا أهل قرية حتى أتيا أهل
ويتي جواب ونس أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هو كيا ون قرية إذن كيا ون أتون قرية هساكو مدينة تبني قوي بشيء متراجع قرية هساكو مدينة منيت مدينة هساكو قرية منيت تو ناي فايدة فكري قوي شيء أيضا إشتنا فكري كمان إيش contradiction هو إذن هسا ونس ربنا قرية أو إذن ونس مدينة أشكر قرآن اسمه سيكون contradiction إيش كي أشكر أميتال فايدة هسا لكي قرية تيجوتي और مدينة تيجوتي كمان نيكا mistake باقي चीज़ قرآن شو أصل قرآن شو بنياد أمس شيء إسباني mistake سوداران يما إسبان grammar بانو مچ أمس شيء قرآن analyze كران بلکہ سٲنِس گرامرس چھُ قرآن انالائز کران ٹھیک چھا مسلہٕ یہِ چھُ تھاوُن یاد اچھا لأنه قال أولا حتى إذا أتايا أهل قرية وقال ها هنا فكان لغلامين يتيمين في المدينة يونس ثم وصف الغلامين باليتم وانا يمن غلامن هسا يمن دون بچنا ون کیا یم کیا یتیم ها يدل على أنهما كان صغيرا ايش دلالت کران یم بچ کیا ٲسۍ مٕتۍ چھِ امہِ ساتہٕ لۄکٕٹۍ وشم اس لاکڑ یہ وسنات پنس خزانس حفاظت کرنس لائق لیکن ربن سوز خضر علیہ الصلوۃ والسلام یمن کیا یت خزانس حفاظت کرن خاطر کیازِ یہند مول چھ اوسمت صالح یہند مول چھ اوسمت صالح اور پانچ نمتم انه يجوز دفن المال في الارض جایز چھ کہ اکھ انسان ہیک مال کتھ منز تھوِتھ دفن زمینس منز مگر پتہ چھ یاد تھاوُن مےٚ کتہِ اوس یہِ تھومُت ہیکہِ تھٲوِتھ چھُنا اکھ انسان ہیکہِ مال کتھ منز تھٲوِتھ زمینس منز دفن کُنہِ جایہِ لیکن تتھ چھُ تھاوُن پوٚتُس نشان لیٹِچوٗڈ لانگِچوٗڈ سورُے تھاوُن یہ تو فائدہ فکری یہ بڑا اصلا سہل اور شنمتم تُہۍ نو ہوشیار گژھٕنۍ شنمتم ونان اباحة حفظ الاموال على الصغار الى وقت البلوغ ونان مباح ہسا چھُ کہ یِم لۄکٕٹۍ بچہِ آسان تِہنٛدِس مالس کرو حفاظت ییٖتِس کالس تِم بالغ گژھن یِتھِس مالس کرو کیٛاہ حفاظت یا یعنی سرپرست یُس تِہُنٛد آسہِ چھُنہ آسان یتیٖم آسان یا گرس منٛز چھُ بچن یِوان عیٖدیان ویٖدیان باقٕے چیٖز تِمن دِوان سُہ چھُ تِہُنٛدُے آسان تتھ کرِ تِہُنٛد مول موج کیٛاہ حفاظت کِتھ پٲٹھۍ کرٮ۪س اگر تِمو تھوٚو نا ہُتھ منٛز پِگی بینک ونان چھا بِگ وٲر تُہۍ کیٛاہ چھِو تتھ ونان مطلب یہِ ونان چھِوس چھُ تہٕ سُہ چھُ نۄقصان سُہ کیٛاہ چھُ کیٛازِ ییٚلہِ تُہۍ تتھ بِگ وارِ منٛز ترٲیِو نا 1,000 رۄپیہِ نہ زکات نہٕ کینٛہہ 1,000 رۄپیس کۄس زکات کھسہِ تۄہہِ چھِ سمجھ یِوان اگر تتھ منٛز ترٛاوو نا 1,000 رۄپیہِ اگر تُہۍ آز برونٛٹھ 20 ؤری گٔژھِو نا آز کۭتِس چھُ سۄن 10 گرام چھُنہ 7,000 رۄپیہِ لگ بگ 7-7 ساس آز برونٛٹھ 20 ؤری 15 ؤری گٔژھتو تمہِ ساتہٕ ٲسۍ 10 گرام سۄن 8 ساسن یا 10 ساسن اگر تمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ بِگ وارِ منٛز آسن ترٲمٕتۍ کۭتیاہ 10,000 رۄپیہِ تٔمِس یِہن تمہِ ساتہٕ 10 گرام سۄن وٕنکیٚس یِہن تِمن 10 گرامن 60 ساس مگر وٕنکیٚس کٔژ گرام یِن تِمن 1 گرام ووٚنو تٔمِس نۄقصان گوٚو بِگ وارِ منٛز پونٛسہٕ تھاونس چھُ نۄقصان تِمن گوٚژھ سۄن تھاوُن أنِتھ یا اِنویسٹ کرُن أمِس بچس خٲطرٕ آو سمجھ گوٚو اسلیے یہِ چھُ جٲیز کہِ أمۍ سُنٛد مال کیٛاہ تھاوو أسۍ حفاظتس منٛز یہِ چھُ جٲیز یِتھ پٲٹھۍ أمِس خضر علیہ الصلوۃ والسلام آو سوزنہٕ یِہنٛدِس اتھ خزانس حفاظت کرنہٕ خٲطرٕ 7 ونان فیہ رد علی من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله ونان یتھ منٛز چھُ رد تٔمِس یُس ونان چھُ انسانس چھُ صرف پننہِ عملہِ ہُنٛد یوت فٲیدٕ واتان عُبید انسانس چھُ کیٛاہ واتان صرف پننہِ عملہِ ہُنٛد یوت فٲیدٕ تٔمِس چھُ یتھ منٛز کیٛاہ رد فإن الغلامين اليتيمين قد انتفعا بصلاح أبيهما یِمن دۄن یتیٖم بچن کیٛاہ ووت فٲیدٕ یِہنٛدِس مٲلۍ سٕنٛدِ رُت آسنہٕ وجہ سۭتۍ تہِ وليس من سعيهما یِمو ٲس نہٕ اتھ منٛز کانٛہہ کوٗشِشا کٔرمٕژ یِم ٲسۍ وُنہِ لۄکٕٹۍ یِم ٲسۍ مرفوع القلم لیکن یِمن ووت مٲلۍ سٕنٛدِ رٕژرٕ سۭتۍ فٲیدٕ اتہِ توٚر فِکرِ کہِ أمۍ سٕنٛدِ رٕژرُک اِمپیکٹ چھُ باقین تہِ پیٚوان اور اِنسان سٕنٛزِ بُرٲیی ہُنٛد اِمپیکٹ تہِ چھُ باقین پیٚوان چھُنہ آمُت حدیٖثس منٛز کہِ کانٛہہ شخص چھُ آسان مُستریٖحُن کانٛہہ چھُ آسان مُستراحُن مِنہُ یِتھُے کانٛہہ نفر مران چھُ سُہ چھُ راحت لبان اور کانٛہہ چھُ تیُتھ آسان ییٚلہِ سُہ مران چھُ باقٕے چھِ راحت کران حٲصِل بلکہِ کُلۍ کٔٹۍ چھِ ونان ہے اَسہِ کٔر راحت حٲصِل تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ گوٚو غرض چھُ اَسہِ بنٲیِن اللہ تعالیٰ مُستریٖح یُس اَمہِ موتہٕ سۭتۍ راحت لبان چھُنہ سُہ دُعا کیٛاہ چھُ اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي اليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر یہِ چھُ زبردست دُعا رۄبا میون دیٖن بناو بہتر کیٛازِ میٲنِس معاملس چھِ پروٹیکشن اَمے دیٖنہٕ سۭتۍ میون دُنیا بناو بہتر کیٛازِ میون معاش چھُ أتھۍ دُنیاہس منٛز رۄبا میون آخرت بناو بہتر کیٛازِ مےٚ چھُ گژھُن ٲخرتس کُن رۄبا زندگی بنٲیزن مےٚ خٲرس منٛز زیادتی اور موت بنٲیزم ہر کُنہِ چیٖز نِش ہر شر نِش راحت یہِ کوٗتاہ زبردست دُعا چھُ یہِ چھُ نبی رسول اللہ گوٚو غرض چھُ ییٚتٮ۪ن ونُن کہِ یعنی یُس ہسا یہِ چھُ آسان انسانس چھُ فٲیدٕ واتان کیٛاہ یعنی اولادن چھُ فٲیدٕ واتان مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ رٕژرٕ سۭتۍ
چھُنا یُتُے یوت چھُنہٕ کہِ أمِس واتہِ پنٛنہِ یوت عملہِ سۭتۍ فٲیدٕ یا یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ نفر مَرِ پَتہٕ چھُنہ أمِس اگر أمۍ سٕنٛدۍ اولاد رٕژر کَران اَمیُک اجر کٔمِس چھُ واتان أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ تہِ چھُنہ گوٚو یہِ چھُ اَتٮ۪ن اَسہِ تھاوُن خیال یِمن چیٖزن ہُنٛد اور اَرنَم تِم فٲیدٕ وجوٗب التسلیٖم لِکُلِّ ما جاء بِہِ الشرع واجب چھُ کہِ أسۍ کَرو سارے تسلیٖم خام پرٛٮ۪تھ کُنہِ تَتھ چیٖزَس یُس شریعتس منٛز آمُت چھُ وَإِن كان بعضه لا تظهر حِکمته للعقول اگر چھِ اَسہِ تَمِچ حِکمت عقلن برونٛٹھ کَنۍ ظٲہِر گژھِ نہٕ ولا يفهمه اکثر الناس ولا كلهم اگر نہٕ سُہ اکثر لُکن سمجھی آسہِ یِوان بلکہِ سارنٕے آسہِ نہٕ سمجھ یِوان کِہینۍ اَسہِ چھُ توتہِ سارے تسلیٖم خام کَرُن تۄہہِ سمجھ یِوان مِثال تقدیٖرُک مسلہٕ اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتُہ اللہ فرماوان تقدیٖرُک مسلہٕ چھُ سُہ کُلُف ییٚمِچ کُنٛزرٲومٕژ چھےٚ ٹھیٖک چھا مگر یاد چھُ تھاوُن تقدیٖرُک مسلہٕ کیٛاہ چھُ رۄب چھُنہٕ ظُلُم کران رۄب چھُنہٕ ظُلُم کران آ سمجھ أسۍ ما وَنو کہِ رۄبن چھِ أسۍ مجبوٗر کٔرمٕتۍ عمل کرنہٕ خٲطرٕ پتہٕ لگایو أسۍ جہنمس منٛز تیٚلہِ چھُنہ یہِ ظُلُم رۄبن چھِ اَسہِ چویِس دِژمٕژ اور تٔتھۍ چویسہِ ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ جنتس یا جہنمس منٛز ترٛاوان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أسۍ جنت الفردوس عطا اور جہنم نِش دِیِن اللہ تعالیٰ نجات یہِ توٚرا فِکرِ مسلہٕ گوٚو اَسہِ ییٚلہِ وٕچھو گۄڈٕ چھُ اِنسانس غورو فِکر کرُن رۄب چھُنہ کایناتس چھُنہ بناوان وول اور ییٚلہِ طور فِکرِ کایناتس چھُ بناوان وول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہ تٔمۍ سٕنٛدۍ پیغمبر یہِ توٚر نہ عقلہِ سۭتۍ فِکرِ پتہٕ ییٚلہِ طور فِکرِ لا الہ الا اللہ محمدُر رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پتہٕ چھُ سرنڈر کرُن پتہٕ ترِ اَسہِ کینٛہن چیٖزن ہٕنٛز حِکمت فِکرِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ بیٚیہِ اطمینان تہٕ سکوٗن حٲصِل ییٚمِچ نہٕ حِکمت تٔر فِکرِ کِہینۍ تَتھ برونٛہہ کَنۍ چھُ سر تسلیٖم خم کرُن کیازِ یہِ چھُ سٲنِس کٔمۍ سٕنٛدِس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ آوا مسلہٕ سمجھ اور نَمنَم تِم فٲیدٕ وَنان فی قِصَّةِ موٗسیٰ مع الخضر حَسٌّ کبیٖرٌ علی المُجاہرةِ بالمُبادرةِ بالامرِ بالمعروٗفِ والنہی عن المنکر والمُصابرةِ علیہ یَتھ موٗسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام یُس قٕصہٕ چھُ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ بوٚڑ حِصہٕ مِلان کہِ اکھ اِنسان گژھِ پہل کرُن امر بالمعروٗف اور نہی عن المنکرس منٛز اور اَتھ پٮ۪ٹھ صبر کرنس منٛز وَاللہ یُراع فیہ کبیٖرٌ ولا صغیٖر اَتھ منٛز گژھِ نہٕ وٕچھُن یعنی بوٚڑ یا لۄکُٹ یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ یہِ وٕچھِ کانٛہہ گۄڈٕ گژھِ نہٕ سُہ پٔزۍ پٲٹھۍ مُنکر آسُن اور بیٚیہِ ییٚمِس یہِ اِنکار کرِ پتہٕ چھُنہ أمِس لہجہِ تہِ کرُن اَصٕل اِستعمال بٔڑِس کِتھ پٲٹھۍ وَنو لۄکٹِس کِتھ پٲٹھۍ وَنو اگر نیٚچوٗ آسہِ ٹی وی وٕچھان اور اذان گٔے ٹھیٖک چھا مول آو اور ووٚنُس ہے سُہ کیٛاہ وَنہِ أمِس یا گوٚبرا وۄتھ نٮ۪ماز چھے نہ پَرٕنۍ ژےٚ ژٕ کیٛاہ ییٚتٮ۪ن اذان وِزِ بِہِتھ اگر وۄنۍ مولٕے آسہِ ٹی وی وٕچھان اور گوٚبُر درٛاو نٮ۪مازِ سُہ وَنہِ تٔمِس ہا پاپا ٹی وی چھُکھ وٕچھان ژٕ دربٕدر چھُکھ گوٚمُت وۄنۍ وَنٮ۪س یِتھ پٲٹھۍ سُہ چھا ٹھیٖک مسلہٕ گوٚو اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ أمِس وٕچھُن کہِ بہٕ کُس لہجہِ کَرٕ اِستعمال لیکِن چاہے لۄکٹِس گژھِ غلطی بٔڑِس گژھِ غلطی خبر مےٚ آسیو تۄہہِ ووٚنمُت سُہ اوس اکھ نفر اَکہِ ساتہٕ أسۍ ٲسۍ بَتہٕ کھٮ۪وان سالَس پٮ۪ٹھ حظ بُزرٕگ اکھ اوس تٔمۍ تُج کھوورِ اَتھٕ ترٛیش وۄنۍ ما وَنہو تٔمِس ہے بُزرٕگ صٲب کھوورِ اَتھٕ مہ تُج دٔچھنہِ اَتھٕ پَتہٕ ووٚن مےٚ کٔمِس تام ووٚنمَس ژٕ تُل کھوورِ اَتھٕ پَنٕنہِ وٲنۍ منٛز تٔمۍ تُل نہ کھوورِ اَتھٕ مےٚ ووٚن تٔمِس اوس ژٕ گوٚو کھوورِ اَتھٕ تُلان دٔچھنہِ اَتھٕ آسہٕ چٮ۪وان سُہ بوٗز نہ ہُمۍ بُزرگن تہِ بوٗز نہ تٔمۍ تہِ چے پَتہٕ کَمہِ اَتھٕ اَسہِ ما کوٚر تٔمِس گوٚو اَتھ چھِ اَپناوٕنۍ کیٛاہ آسان حِکمت چھا ٹھیٖک مسلہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ روب کران لۄکٹِس کرو روب یا دٔچھنہِ اَتھٕ رَٹ یا باقٕے گوٚو غرض چھُ یہِ چھُ وٕچھُن گوٚو امر بالمعروٗف نہی عن المنکر اَتھ منٛز چھِ پہل کَرٕنۍ اَتھ منٛز چھُنہٕ یعنی یہِ کَرُن یہِ کینٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد لحاظ نہٕ رَٹُن تَمہِ ساتہٕ لیکِن پَتہٕ چھُ طریٖقے کار کیٛاہ کَرُن لۄکٹِس سۭتۍ کُس طریٖقہٕ کَرو بٔڑِس سۭتۍ کُس طریٖقہٕ کَرو سُہ چھُ اَصٕل دیان تھٲیِو وۄنۍ یَپٲرۍ وَنان اِذا كان المرء على ثقة من امره في الظاهر بما عنده في ذلك من العلم عن الله ورسوله وأئمة دينه چھُنہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بروسہٕ آسہِ یعنی سیوٚدُے کَتھا یہِ ہسا چھُ مُنکر یا یہِ ہسا چھُ معروٗف تیٚلے کَرِ نہ أمِس آسہِ قرآن و سُنت منٛز دٔلیٖل اور یِم تہِ اِمام پَتہٕ کُن آسان عُلما آسان تِمو آسہِ یہِ ووٚنمُت تَتھ آسہِ یہِ پانے وَنان یہِ چھُ معروٗف اور یہِ چھُ مُنکر اور پَتہٕ آسہِ یہِ لُکن اَتھ پٮ۪ٹھ اُبھاران یا لُکن آسہِ منع کران تَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ أمِس کیٛاہ ندامتُک سامنہٕ کَرُن ٹھیٖک چھا مسلہٕ کٔژِم اوس یہِ وۄنۍ چھُ لاسٹُک وَنان 7 نمبر فٲیدٕ هذه القصص التي أخبر الله دیان تھٲیِو وۄنۍ هذه القصص التي أخبر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بها عن موسى وصاحبه وَنان یِم ہسا یُس یہِ قٕصہٕ دِژ اللہ تعالیٰ ہن خبر پننِس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تٔمۍ سٕنٛدِس سٲتھِیَس مُتعلِق عُبید اَتھ منٛز گژھو برکتس منٛز شٲمِل وَنان اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ تعدیٖب منہ لہوٗ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تعدیٖب یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہیٚچھناوان رسوٗل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وتقدم إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركين الذين كذبوه واستهزؤوه به وبكتابه بیٚیہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ یِوان وَننہٕ کہِ تُہۍ مہ حظ کٔرِو جلد بٲزی اَتھ منٛز کینٛہہ کہِ یِم تۄہہِ مُشرِکیٖن جُٹلاوان چھُو یِمن گوٚژھ سزا مِلُن یِمن گوٚژھ جلدی سزا اَتھ منٛز مہ حظ کٔرِو تُہۍ جلد بٲزی چھُنہ اَتھ منٛز وَنان یِہوے وَننہٕ یہِ جلد بٲزی چھَنہٕ کَرٕنۍ کُنہِ معاملَس منٛز وإعلام منه له أن أفعاله بهم وإن جرت فيما ترى الأعين بما قد يجري مثله أحيانا لأوليائه وٕچھِو وۄنۍ بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز یی یِوان خبر دِنہٕ یہِ خبر رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ یِم ہسا رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ یِمن مُشرِکن سۭتۍ معاملہٕ گژھان چھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس تُہۍ یِم مُشرِک جُٹلاوان چھُو یِمن چھِ گژھان تِم معاملہٕ دُنیاہس منٛز ظٲہِرن چھِ باسان أچھن منٛز
یِم گٔژھۍ گژھُن رۄب سٕنٛدٮ۪ن نیکوکار بنٛدن سۭتۍ یِمن چھُنہٕ کانٛہہ مُصیٖبت واتان کینٛہہ یِمن چھُ تِجارتس منٛز زیادٕ زیادٕ فٲیدٕ واتان گوٚو ظٲہِرن چھِ کیٛاہ باسان معاملہٕ چھُ شاید اُلٹہٕ أچھن چھُ باسان کہِ تِم معاملہٕ چھِ یِمن مُشرِکن سۭتۍ گژھان یِم پیغمبرس جُٹلاوان چھِ یہِ گوٚژھ گژھُن کمن سۭتۍ رۄب سٕنٛدٮ۪ن نیکوکار بنٛدن سۭتۍ فإن تعويله صائر بهم إلى أحوال أعدائه فيها تۄہہِ سمجھ ما مسلہٕ امیُک تعویٖل امیُک نٔتیٖجہٕ ہسا نیرِ یہِ یِمن گژھِ سُہ معاملہٕ یُس رۄب پننٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ کران چھُ ٹھیٖک چھا کیٛاہ وَننہٕ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلامن آو موسیٰ علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد قٕصہٕ بیان کرنہٕ ذٔریعہٕ یہِ ہیٚچھناونہٕ کہِ یِمن ہٕنٛدِس بارس منٛز چھنہٕ جلد بٲزی کرٕنۍ کینٛہہ اگر چھِ تُہۍ وٕچھان چھِو ظٲہِرس منٛز دُنیاہس منٛز چھِ یِم زبردست معلوٗماتا وٲلۍ لیکِن یِہُنٛد نٔتیٖجہٕ چھُ نیرن وول تہِ یہِ اللہ تعالیٰ پننٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ کران چھُ من ہلاکِہِم و بوارِہِم بالسیف فی الدُنیا یا تہٕ گژھن یِم یتھ دُنیاہسٕے منٛز ختم مُسلمان یعنی یا تہٕ گژھن یِم ہلاک اور نتہٕ لڑن یِمن خٕلاف مُسلمان تلوارو ذٔریعہٕ واستحقاقِہِم من اللہ فی الآخرة الخزي الدائم نتہٕ گژھٮ۪کھ ٲخرتس منٛز کیٛاہ یِم گژھن دائمی رُسوٲیی ہِنٛدۍ مُستحق یِم گژھن دائمی رُسوٲیی ہِنٛدۍ کیٛاہ کما کانت افعال صاحبِ موسیٰ یِتھ پٲٹھۍ أمِس موسیٰ علیہ صلاتُ وسلامس یُس صاحب اوس یعنی خضر علیہ صلاتُ وسلام یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ سٕنٛز ایکشنٕز ٲس واقعتن بخلاف الصحة فی الظاہر عند موسیٰ ظٲہِرن کیٛاہ ٲسۍ تِم باسان موسیٰ علیہ صلاتُ وسلامس نزدیٖک ٲسۍ تِم صحیح آسہٕ نہٕ تِم کِہینۍ تہِ اذ لم یکن عالما بعواقبها کیٛازِ موسیٰ علیہ صلاتُ وسلامس اوس نہٕ تِہُنٛد انجام پتہ وہی ماضیۃ علی الصحة فی الحقیقہ لیکن حقیٖقتس منٛز کوٚت واژ تِم پوٚتُس صحیحس تانۍ وعائلۃ الی الثواب فی العاقبہ انجام اعتبار کوکُن واتہِ تِم صحیح نتیٖجس تانۍ آ سمجھ مسلہٕ گوٚو اتھ منٛز آیہِ ہیٚچھناونہٕ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام کہِ کُفارن تہِ گژھِ یِہوے معاملہٕ اگر تُہۍ تہِ وٕچھان چھِ یِم چھِ زبردست ہا ٹھاٹھ باٹھ دُنیٲوی اعتبار چھُ یِمن لیکن یِہُنٛد نتیٖجہٕ چھُ بُرٕ نیرن وول دُنیاہس منٛز تہِ یا پتہٕ ٲخرتس منٛز عذاب چھُ یِمن وٕچھُن یُنبئ عن صحة ذلک قولہ اور اتھ متعلق چھُ خبر دِوان امہِ کِس صحیح آسنس پٮ۪ٹھ چھُ خبر دِوان اسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ قول رۄب فرماوان چھُ أتھۍ سورہ کہفس منٛز وربک الغفور ذو الرحمہ تُہُنٛد رۄب چھُ مغفرت کرن وول اور رحم کرن وول لو یؤاخذہم بما کسبوا اگر اللہ تعالیٰ یِمن پکڑ کرِ تتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ سا یِم کران چھِ لعجل لهم العذاب اللہ تعالیٰ دِتہِ یِمن ییٚلہِ جلدی عذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونها موئلا لیکن یِمن چھُ اکھ وادُک وقت ییٚمہِ نِش نہٕ یِم پتہٕ اورٕ یورٕ لبن کانٛہہ ژلنٕچ جاے ثم عقب ذلك بقصة موسى وصاحبه وٕچھو امہِ برونٛٹھ کیٛاہ وتھ آیہِ تِمن یعنی رۄب ہسا چھُ یِمن کیٛاہ دِوان مۄہلت پتہٕ چھُ یِمن مُقرر وقت واتہِ رۄب دِیکھ سزا پتہٕ ہٮ۪کن نہٕ یِم ژٔلِتھ اور تمہِ پتے کوٚر اللہ تعالیٰ ہن موسیٰ علیہ صلاتُ وسلام اور خضر علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد قصہٕ ذِکر کہِ ظٲہرن منٛز چھُ اکھ انسان وٕچھان بدل کانٛہہ چیٖز لیکن نتیٖجہٕ چھُ تمیُک بدل آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر أسۍ تُہۍ یِمن کُفارن وٕچھان چھِو یِم چھِ دُنیٲوی اعتبار ٹھاٹھ باٹھس منٛز معلوٗماتس منٛز لیکن یِہُنٛد انجام چھُ بُرٕ نیرن وول چھا ٹھیٖک مسلہٕ گوٚو یہِ اوس 100 نمبر فٲیدٕ تہٕ یہِ مۄکلیو اسہِ امیُک یہِ فوٲیِد تہِ اسہِ ییٚتٮ۪ن ذِکر ٲسۍ کٔرمٕتۍ ہا اللہ تعالیٰ ہس منٛگو دُعا اللہ تعالیٰ دِیِن سمجھنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کرنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ یِم تہِ اسہِ ییٚتٮ۪ن لیسنٕز پٔرۍ اتھ مُطٲبق دِیِن اسہِ پنٕنۍ زندگی گُزارنُک توفیٖق اور پنٕنۍ زندگی منٛز دِیِن اسہِ تبدیٖلی اننُک توفیٖق آمیٖن یا رب العالمیٖن اقوٗلُ ہذا واستغفر اللہ لی ولکم